fa na asem me pa achew wo de ma ye obi aye dey fa che me ti me no kasa bia fine me de me se wa gya bibia ti me ne da ekwaye madam fo ba ko ikuna ewu ti me wa ye na se na me fon bele ye na ye me ba kwa bena no se ma papa de ka be si ho e be fa enoma no na msisa obefa no ma no ade me ne na kasa we ade ti no obefa no ma so obesesa ne dem no ma na msi na ye mela woni mejan na so wato ade ama me a etime ye dey ebe fama ne yeye ti woni me kan bia ti ho ana me fie wura frame me back na me fie wura se on prema na nye dey emfa no ma na nye dey enko eti boy na onene baaye no ode me number friend na boy me cheche mu nyina che no na se nkasa no ka kire no an kone na anye dey me fa no ma e de amaye Akoma FM enka ho ba bia wo bia braso se de Akoma mu nsam dwumadie no ebrewo enu ti ba bia wo bia no waka ye ho enawie ye nyame adom nti enene yeda so etenkwamu nti tachemada ya bodwem na mogya koso de ho afurusane a yemfa eho enmonyam enkomo obia na emom yede mema twedi amponyankrompon no nkuto enu nti join me wo Facebook Akoma 87.9 FM Facebook Akoma 87.9 FM like page no comment na fe wa share de amaye sanso na YouTube Akoma 879 FM Akoma 879 FM and so na wa subscribe de amaye brain so Akoma FM no na onso what me ahwe no wa share no wa kire wa dwene wo ho gas filling station kranza wobie emu Mr. Emmanuel Noban adwuma for Harima supermarket ma Harriet ni kunu na fe hana won ma bie mu pa ewo Harima supermarket ahenema kokoben asafo boachi junction wa Adepa information center ewo kotwi afetia Big Love Radio ewo Spain won mu hwe bi Mr. Uso adum won na Yoruba pe kwampansa ewo Africa market edum Africa market Bronx New York ya chese nei won so ebiemo ewo ho na awie de eye Josie fashion adawromenti na menya atade ahye Akoma FM na chese wasiesie meka ma fridwada edikosi fiada Josie fashion wono a na hye me atade enti wonya style bi na ye ofe se de etie bia no bomodi a na hye ne so ema me se Josie wo bepam bi ede amount 0243 433 465 433 Josie fashion na ompempa montade nyina fama fans of Maa Akos dai ehunu se aduana ba brantie was share and ode atoso menua bema Ebenezer so o se oh any Maa Akos great family mun share fans of Maa Akos dai na mo share charity foundation mun share Akoma FM na bibia anya kama abrenjen happy home ebusuako no na mo share Akoma golden ladies man Joyce Amsterdam wo mo so eni abrepa na Pizarro Nikita sister Hetimon so share ya enye asem 20 bia wo so bia no ewie na wa share de amame shannon so Aiko seasoning powder Tamiable Center 21st Cell Clinic and Afe Jeffike Company Limited ya wode cafe talala edro stronko abedja so Bible Center achemfon banyare wenyina adwan na kache and Akaristic Ventures awie wode Zahara enupano aba Piwak Natural and the 3P Akoma FM and also abasanso na Ernest Herbal Industry so at the Ernest Ointment and Afe Awake Natural Capsules awie yade aba Maya Studio Hasen Afe yene yenua baby entwetwe enkomo na yehunu nasem a wode eba ye eku eni nkomo eku memo ha ye na ma okay awie ya je fidie no ma emi ti carry yo ma mpa che o wie de eboko me ne me kunu netie ansa na me hunu no me adwadi ni me kofa gale wa hoaga e no de hu me so mejina kwa Akoma FM me kwa na mse me ko anwaga ja anhye me to folikru e no de gale ne bre me te me ne na ne ko me omo anu abefie afi epesi abem wosi mepe e na msiyo mate me so mapene so me omo a me ne tete na nyinse bae nyinse ro se me nyingu na mse me nyingu o ma me hu sika nyina e na mse me nyingu na me di sika e chere me ba woe me ba woe me ko wo oji me de me nan ene me nsa ne me nan me kotodwe ne nante ji bro no so ni na ma mpaba ono so mpaba ene esa titi musa Akoma FM ana nyin se de to so mienu sa bae
ene wankasa de toso miensa ba wankasa na de toso nan bae me kunu se di se mi sa kwose nyinsen ena me se me nkwose nyinsen dia enye adwuma mewo o se asema meke de onti ase ade se wone mekọ atonsu hospital bi o agogo na ye nkọhwe na doctor nkọhwe se menyema ena me se na ade me yakwala na nti menyema metiba aka chen se menyema akwala nti menyem afi ade chine no safle me phone so se asema meka me se yampa na me se o yampa menyem o si yo se menyem ampa dia obe show me ena me se o obe show me anyame o hata so na hwe nipa me kunu ya ma me 10 pesos am fan ko hospital da 10 a month ni dru 9 month ni dru ya doctor say me betwa last scan de no ansa na me fa phone fla ni so be ma o wen o se me wan ragaja anhye wo ba ana o se ade na me so doctor say me betwa scan last scan me de be won o see you send am say 50 cedi one o se me share na me 50 cedi no se ka hye no so 50 cedi na me bisae no eno na me kuno de ma me kwa wo so Friday ade eche me Saturday manwo wan hwem me sa ko PG akola o shemechi operation ene eye me operation no ne madam fo baako o madam fo no ba o de aduane ba na onu so di ekire o mu mienu o mu nam na o mu ba enti me da ho be na o twe na doctor se we yi me ana me so esen coins kakra bi na free 10 million ana me kuno ba na me ka kire no me ka kire me kuno ka kire me so oni ska no no kro na adwen se wo dwane na so wan ka kire me o ka kire madam fo o na adwen so yere o dwane eja ho me pa cha o dwane eja me o hospital ho be ma no wa ha o nti kan me pa cha ane onu anete won me boa o beka ena me boa nso a madance fo e wo ho me frɛ wo mu ento o ka kire nipa mienu o mo ka kire se da bi ma na nya sa o dwane jame a enye ento on pesika no nyime embrefie afi madam fo no ba nam si wa bena ene se me kuru so oni ska dia kope bosia me befia me ba bepe wo bosia hede e de etua woka o si you akomate na bompae nyame ni no kra sister no so de no tuko dwe mo a oba na o se ako menya 5 million na ukunu so de 5 million hede aba na me kunu nkoka na minti a o se ai oba na wawale ni sisi na kofa 5 million ne de bae enso na me kunu boa oba waware no wawale oti wawale we jam ho ento yi me fro hospital bae me ka me nyame so no krese sakola ebedidi omuye nipa miensa omu nyina bedidi ombe shatade ombe ko school nyi na gina wi say last year 20 urefia wo de yanko okay until last year no share date say okoye oba no ho ade ena obi ti na obo mama na nam si da bi won ka hwenkire me na ansa na obekokora na oka chem se okwaye sana me kunu okoye adwuma kasa okoye adwuma no kra obeji 50 cedi ede owo me ho se wo de kwa akoto petrol aye adwuma ena me si yo mate o tu kwan no me pa chani obeji ska wo 50 cedi ewo me ho okay se wo de kwa akoto petrol aye adwuma okay ena me simpacho yo mate nti obi gale sika eda ho no ena me tam de ma no echire o se ya me fra na ahomache kra na obae na mada me ne memma ena obebo kokoko se me be ko private na me tu kwan ena me se a ye di nkomo me pacho me ni abrepa ena me se mpacho wo tu kwan se o se ai me ko mi klom akoye yie ena me si yo be bada be o se di se yie ni free mansa ena me pacho me si yo mate afi me kunu ko ya be bosome onya den oma anam so papa ese wako busumi ni wo mma wo ene ese wonya ma de ka hu se enkola egu wachi eno so nyame na ehwe nipa nam se yampa nyame na ehwe nipa na ese me ne o ka se de me ni abrepa enkola be ko sko me de ni na ye mi ante se wonya bi ase ne wo mo o si yo wate
nye na yie na boso bi mienu nye na me kunu ti yie n'echi ewo sai kura na ase enso na nye na me kunu ye adwuma enso o ka kira me say o twen ye yie na yie no so o se wo twen na no o mo aye yie no bra me kunu ko enso nye na won mai na nye na o ye yie echire na me be ka chen say anti bla wo ye adwuma pa nti wo ka no kura kire me a na ayeden o say ai me na me be pa adwuma ma no ana say de o ka kire me say wo ye adwuma no me ni nipa na pa adwuma ma na ene nsem beble man kasa na msi yo mate afre kire o ho na me sa friend sem pa cho miniska o ene o send 20 cedi ena msi yo me dana se wo mo na masa bisa no asa ma 20 cedi ena me tena se dwa me se na nti obi a wo se wunya adwuma na me fra wa afi de wo send me sikai beye boso me be de ho ansa na me kunu pa nanu ma ka kire me se no ye adwuma o baabi na adwuma ma ne kwanya sa enka waba na nyina echi no kwa okoye nyina no okoye prepare abeye oba ho ade ebra won ka hwemfa nkire me enam siu ti last year no mete ye no ena me ko okọ Church of Christ hon so no ba ne kwa asore Church of Christ me na me di me kunu ko ena okọ fa sa oba no so de ko sa Church of Christ no okoye oba no ho da me fa na chi ko Church of Christ ofofo no ho se okoye oba no ho ade no wo fa na chi ko ho me pa cho me fa na chi ko ho se be asofofo be hu se me ni abre me ko ho a asofo no se ampa ga bi e fre ni Lydia wa be ka kire ni se obe ya yefro na oduadue mu no na ese ya de dada enti nyame no ko wa mbo asole ma bia amane ya de dada sen menimo so oni na ate na che se ye den se metie minim ya de dada enti wan kan cha asole fo bia enti se me ma be ka ne se ya eno omo so omo mpene ko pem se this obeja me kwan ansa na wonya kwan ko ye oba foforo ho ade ena o mesi yo mate enti omo ma me kwa mo se e kire o mesa afre me e kire o mesa afre me no omo frɛ me ne me sister ene wono ene maame baako ena ga ene ka ho Church of Christ Church of Christ asofofo mpanyimfo no e frɛ ye na ekohia e ti ekohia no mbisa nse papa kwesi wonti na ete ho e de na de asem we bai e de internet ya na ode na no ena me ne we na awo ena me be wale we ena nsem bebli adwo ya me yere ya me ka me kire o ma afi na de ekoso no de na se enyan ena msiu ene ne saade na wanka nkire me ambebo mebusuafo amane an kasem papa me so makoma beto miyem de a ene mejina so meje ne 70 million enti 70 million one ma me baako esa sole se omutu ejina na ejina omutu ba okoba oka kire me se obema me 30 million ena sofofo etwa na no ho se onjina omu anim entwa 30 million emo omu nsom na emo omu ato asem na ma me ne mebusuafo ene wono enti ono nko mebusuafo ene me asem mebusuafo be ka no ena omo be gi atum ansa ye be saba ho na yefro ne be ye all right no adise obesume na me ne mienu ina ye saba ho e be ka kira sofofo ne se esi ade de me pen wa ya ama me manu kwa onkoye ge no ho ade afi me oho a na mate se me ofa se memfre no ena ofesi wo bi so na me se a ena me koje me fon me ofasa me kunu ne maame bi abaha ene gebi ena me so ofa sa ga ne na okoye ne ho ade o jame awu nkola form yemu no o jame esi wakowale oba foforo ena me ofa ne ka chen se sa de a ena onye de ono so me kunu no nkofa na busuafo emla na onfa me nso me busuafo fa nkire me kunu okoye a wensi hobium afi 20 last year no ena mete se wakoye oba no ho ade eno nso odon pata de na ma me pa cha wanfa amame o ena wafa machi akwakoye oba no ho ade ena me sa kwa asole mu ho me ko me twen ya ma mo pon asole me ko ya ka wa hye no ena one gen ne magina ho ena me twen mu manfi wo mu na me twen mu because anya omo ntina me nam ena me ko asofo no ko ka chen se sofo no ho so wo maame akwa aba
ana mse da Akoma ne yin fro de asem na course me pa cho de course wo ne say ana mse da me pa cho de ntia me ba me ni abre me kunu akwa ege no ho ade a wan fa me pata de amle me enti so akwa ege no ho ade me be hu asofo kra okohira wale no so ade ma wo mo enu ntina me bai so fo no so gira nyame anim ka say mami aku yenim ho hwe sa wale ne de yentimi hwe nyame anim enko hira so e ma ne nye yie enti ho de me nso me mfa ne fa bebia me nsa be ka me pata de ena me sempa cho yo mate te me ba na me ko mebusuafo ko bo mu nyina ma ne se ena me kunu aye na me pata de a emba ye no e ho kra de hye me eno na hye me papa because one fa ngwo pata de na wa fa wa chi kude we ye ni kude o ye no kude wo ye no kude obia nso ehun nachi enka me kotia wale no sa da na me ka me kiro ma me ni abre wo sa akokodro me ka me kiro se me fa nachi kwa asofofo no sa na ka me sa akọ me sa kwa asole mo ko don se me ni abre ene sa ko ye ya onu so wan flame anka hwe me ti asem na me fle no se brampa cho me hia wo fie oba ya o se asem wo na me se mpa cho asem wo ena me se nti wetimi akoye ma me fu ho ade ena wan ka hwe amfa nkire me o ka kire me se yo o ka kire me se me se me ne ga no nye fine de a o me ka hwe mfa nkire me nti ga no de wakoye no ho ade nti sa asem no ma me mboso biom me ka na no demu ana o ye den o pie free dem ho ena o pie free dem ho wansa nye den enyi ma no okay ena me ka ma no tum enti that day na nipa na obo mama ne sa frɛ me say ma frɛ me kuna abona mane ena me say ane ma frɛ na no pe na word say ena o ka kyerɛ me na me so kwa me fa so me gi me sika na emom say sika na me boy no menje what matum because when bu Mr. me nipa kwesi asere watum no wa manasere ko matum what the safa ne ti ai matum wasi akwa medeka wo fa so ebe ka forma matum dia me boy no menje foforo meji wie nso a won hwe ne ma eno wie nso a sisi awawale me nyan wale wo wawale edru ho nso a mehwe de nyame be se ono na ware da me so me nyan wale enti eno sa no so wo je mpata de ni wiade no wonfa nye ansa na ko be wa no o se o be ka che me so e bia ko mi nwale obiom okay me ko wale oba foforo enti wo so nya be ma wale no okay na akwes o ware wana sesai me pa cho wan wale me eyempra ono 10 years say jo ebro 13 years ai me ka me chiro I'm shocked ma me 13 years me ndada because me ne ba penyi kra 13 years 50 last a year and sana me ne wo kase oh tell me more me ka me chiro ma 13 years 13 good years I didn't want for kwache obusiafo ma me pa cho me de ne ko abisa no oni me ma me ni me nuano mo na sebita flache me ma me o che me wo me de na oni kro mu ha na mo me ma me kra e na tete ye enti e di na ye ma me yanka nchero wo hu se ye ma me kra oni mu no eni me ofa eni me nua mema okay ehun ade ye no ma ka aye excuses ben wo de ma wo o se meye de bia o se meye e na obe wale oba foforo e na ode aware ba foforo na ode awale ba na ode wo kwache na busuafo me pa cho ane o ti wo minim ni krom na busuafo anka hwe ya fa nche me pa cho de bi say bia be ma ne wo yire nti twe ho me pa cho de bi wo ma anka hwe me pa cho de bi ti na se ka be me ikoye nwade anka busuafo baje ene eho de minti minchire ai eho de minti minchire because na busuafo ni me so me busuafo ni mo no okay na oshia wo no a wo befa wo se de na obefa eje na na se de me ba cho gari na obefa ye no wo se wo pe no we misa ne se akwes wo yere ana wo ne yere wo ma ana wo ne ma me ba cho me bisa ni yin na ha no ka mu no kra kire me se maami me ni oba bia wo ba me ni na ejai na enu ne kire na oni na ejai nyina no obi hu wo mu wa nwraga ho e bobo mama ne se wo se hu so ne ega bi nam obefiere mbisa na ose nya nokre obefiere mbisa na ose nya nokre saa bepem se one ga ne sakoti nae
baby am na wo so ne gan akwasra yo de nche me hu ye ne se tam o si me pe na me ne me ma me na te dem na me mitu ye ekoti na ahwem metu koti na ahwem me ne na te oni na te wanwe mo me pa cho ane pa wi anwumra na me pa cho ane me ne na to nko ba bia yo me ne na na te ahwem ho na me free we tu me na me se papa me free we tu me o wo ye me den o se mate na mo miniska me nyeska me han bia ma me nyeska me han bia ma me ne me ma nkola kiti ko da sokọ ban carpentem ma hohofo nso me kromfo nyina egu carpentem ho amene mo kase ho na ekoda ya afe mo koda sokọ ban carpentem me ka me kira o ma ono obi apata oh na ye da so da seso ensuo to a me de keto ne hye kire na panyine time na so na yeti obi bench so na me se urade boa me na ensuo nti na me ne me mba ye nda saa kwapem se ensuo no bete na me de sodas agu fom ho ansa na ma se bottom ma me ne me mbada onim me ka me kire ma mo fa student mattress me pa cho de bi bottom na mo de wo ne o madam wo sokọ ban wa bra be ma na ma wo ma mienu jo ma ana o te won me boa wo beka ansa ba bia na wo te no na ne be ma ne nete ho na me ne nete ho wo ko sokọ ban carpenter mo so ne be ma na ko e ho de me ne na nko ho na otu bata again no e ko han dan ma again no 20 million oh na no so te ne he ayo me ka me kire ewiase wo watamfo na wo wadofo nso wo emani na chi nso kra no detectives ameda sokoba no wo ba ene me kra sa beda ka ho menyene ayo ene ende de otiwe o man pa cho beji edi onu akasa nso beji edi wadade mu ba sokoba ne wo beda me ka me kra o sa ne me beda katene so on nete wo obesere me nde wo bedi enye se obi ada phone onu bedi oba ne be man hia mu so ai me pa cho an ketane so me pa cho an e wo sokoban me pa cho an ma e wo sokoba bro no so because we menyi e wo sokoba bro no so wo ba eko sa na nyi na one ge ne yeden e na tie ansana me sakoji bosia ebe hand dia me ne nkola ne timu sisi a nyamie ne nokuranie me ne ko efiewra no ho eko kan sika hye efiewra ne nsem eda ne me ana me haye bosia dan ana me haye me patron ai ko kwaji so de ko hand dan na kwaji so de ko yeju me de ka me se me de ko ye adwuma so me de hand dan se baby ameda no enim guase ma me nti wo da ho ne nkura ne da ho afe okay afi mo na me ne nkwala ne da ho ansana me benya dan a me ne nkwala ne timu sisi a enum ho no eno ode afiri me ncha be pem sabre na wo dan na wo ko han ye no so oba ho me pa cha no so da me ne da sole wo ne be mate wo time wo so akoda entabro mafe me ma na mo sika han dan me pa cha de woni wa metra carpenter mu anwumre anopa ne anadwo me pa cha de wo kwaji aban busia ko han dan no aku ma wo san ne be ma ne sa akoda dan na wa han ne me pa cha ane ma onete wo no se me boa wo beka mame mra be ma ne so ansa na mom mame bi se o se woni ne akwes wo ma san me pa cha se me ne no matre okay woni ne wo ba ko na te san yo me ne wo first one ne de ehwenu mu na me kan yo ehwenu mu enko yie ba ko woni ne wo ba ko na ehwenu me pa cha enko yie ba ko be pem nne a afia wakoye ga ne ho ade no otu kwa ko hefa ko ye adwuma na me bisa na no asende 20 cedi me bisa na no asende de bia se me fle no se 2 weeks 3 weeks na ma fle ne ba ko okay se 1 month na ma fle ne ba ko no asende 20 cedi okay o mo abeba ye no e na o sende me ba panyin no o se o fle na me kura me fle ne so da wo kwa na o se o nse me adwuma de ye ma me bre o enti mama Robert 50 cedi say okay on family okay enu ni 50 awode maaye all right o ma setina me ne ni mienu te enti na hwe ne nye ehwe ne nyama e na watumi ne na atena ehwe nye baako ehwe nye mienu cheme adia na be ma no eye ma wo pa na akoso ne wo ansa ma to sempa ma no me pa che yo ni na ne se me ka o se woni ska me ka o se woni ska me ka woni ska no oni ska nso no dani bu be foti mi bisa me se o ma me ade na anasa me bisa na ade na me ka se ono ka se oni ska onko wi ana hwan boafo be na owo na onko jimfri no ho ana okay me da se
boafo ben na nkwaji mfiri ho 7.9 ugusu a na totwom na woni mu family planning be ma me mo ha bako de eh kwasi ebu mprenu ne mienza ho na de ebu oba me de minimu age so no yi ano oba na kana asem uyi ano sen Bacho de okan Akoma FM ebi omu nokra bi o anya nokra ma ye hunu me pacho before so be hu me no na me o meyira me ne te na wayere me pacho ani point 1 onu ankasa ya we oh na nakasa bi na aba me ne meyira ntem kakra asat na me kakra me ne oba ne ntem tete be 1 year pe ene ya ankasa ya sanso yete ye wase nti e ba sa na uhu me no eye den na sebe ma han dan ana mete na so ba bia won kwan so wote ana uhu no me hu no enti e ba sa o mi nyina aya kasa ni ade na me se fine empesa nti o se me na me be ma o se make sure se mu nyina mbe ba ko akora kitu asem ye oken before we wo akola we ye you e hospital no enya 1 week na me nyes kan fa me you enti de me nenete no one ni pani me ne na transfer say ye ja ware 1 year kra na se se amene no kra ye ba pani o 19 years enti e ba sa no oba no epe 500 Ghana e de breme se menjina empe bi nsoso Akoma FM ya fenko yi no enti me bai no me bo amane se o aya na wada okra pani ase na ono krampo na yeden e piska ana sister blana okan no scope loan bai ana adibeyi asat now e kase sai nipa mienu nyina no ya aka maka sabika frache sister blana okan owu ye hospital onu ana nu aduane ba no pa wi anwumra no pa wi anwumra one no anso na tifi sisi ameken ya kaka owo ya obaye okra obe wo ofie enu bedi nkomo ne ade Akoma FM me ne ono so wonkola afọ ye ba penny on 19 years me se nkola na enu kwan se me separate him say o mai say 8 maba no maka 8 enti maba no ma no sebe eya mimi hu no ne ba be mant me fan se eya me ba oh okay so ono na ba no maka hu 8 oh wow good enti eba sa na afede mema nkola ni nyina so eta nraga ho no mo mema de mne netena ma eba edu be na sembe fa nkola yakọ na omu nyina nka mo nya ya wo se wo ba de onko ba bi na msa wo ba de onko ba bi sesen Akoma FM intwa so nkola nyina akọ school o preparatory school bi mi mbodin nti edu be na ma ho den so na me yi nkola no me no be kan se ema nkola ni nko government school mini we kan oti ase me no be kan so wo bade we no ya kan so me ne me yere pani kan me be ka che o ka chen so wo mpeni na o mane nko wa me so okay fine afi o mu a bi ono mu a me wa raga junction ti me lodu kwa ho don santas ni we me betwem wo no musi me do bus stop na one nkola ni jan na ebia me diska mama na makopa coast station because menim say ye ho na no pa no aya anraga no entai en content e bia trotro for no malodu ko roma here ne kejitia no wo be jan no om dem tineba into the nkola no e fo trotro no e do ko school anraga sa wa yi nkola no kwa do ko school fo fra me a me ye jan menim ho hwe enti dana no pa mi unsa nkola ni su na me do musika ma no me so o ma elite no mko school ebe bo na me se da bi na me de nkola ni tran kem se me do mko school o me se da mama yen ko school honum bi mo na wa ma yen ko school ba bi foforo se ma yen kan kirew ana minim ho hwe yo mate nso ende ebe ende o ye dan nkola ni o mba enti me hwe no ana ja o mo na de nkola ni musika ma no do mko school nti me na me ye adwuma na obi fa me dropping nti nipa no kon didi nipa na de me ko hye adwuma mo Eastern region nti man ye na me buy dan nkola ni bi school na me ko ho no last 2 weeks na me ko me se nkola ni me ma nti nkola ma hwom chese madam nkola na o ma nkola enko school dia meka bi enu on ma ofa me be ye oba no ho ade no wan kasa me kwa me ho no mo frame me te se madaro ma se de mo frame ya e wa sorry head office na e koy ye koy na no so amani obo asa na akoboy
and I can't be beyond our sense. I mean, soon 70 million. That was December. And I'm see you. Akoma and I answer about 30 million. What's a 1 J? 70 million. Akos. What the man want to forward? Say some profane 300 million, 30,000. Now a year no magic 60,000. That's 600 million. Into a get to football coach up. Now was what you call baby. And see my yes and maybe no 10 years and there. Pan medi Naja mede metia Eddie amount. I feel me on one me buy and I'll say I my bay me penny no wadiana. Na didn't a mambo money. My beer. Osi nipa no ne nka o ma o background enko no ho wanso ya wese on nipa ni na ye den na afi de me san koya de na o se me san bebo wa amane entima me mpacho o de baya mpacho wa san no. Okay me da se papa oba ne ka asem bi na ye mahodwiri kakra wo se ebra wo na o tie no me pacho tena prima me enkomo na ba ish o beti bi e piano dwa no omo exercise ya na nyijimu ye humandepa enti 21st clinic sciatica expert adawroma bomodia na fu ani 21st clinic na wontumi emu ontutu sciatica yade no ase no akire yade bi ha won so betutu ase deku dia ma enu ti kwa 21st clinic na woni yade bi last stop 21st canteen so dia 7 am pepepe fufu adwene nkwan mo banku bibia ye ready no wakwa akodi bi enkran dome market vidu dan mo behunu yan Kumasi Overseas Ultra Radio Sunyane Techima Ghost Session 21st Health Clinic Nacha Sayani no 0540 311 311 0540 311 311 Siatica experts ne yai na eku kasembi ose ebra woni netia ne ba bia na otie no ne time so ma otui wakasem maniska enko handan wanfie no na winim sa oba ne da sokoban tabuom Akoma FM. Me pacho na pacho bra wanim na tire mu mame na wonim so oda ho me pacho onka bibia nkyere me se oda so koba ntabum anwem clinic side ho e honom na ohan edan ho nto idu ba me ko honom no oni ho no entikasa ne me before me hu no oseseja me ankasa me taxi driver me adwuma macha be 5 me ne ko so eja onu anim ansa wi ame makoda me yere ho no oh ansa makoda me yere ho oni wenyina de me kan oni wenyina efi ho no ma na still da so ne oba ne na se ne atu efi ho no ne yakọ efi fufrum yenka ye de no efi fufrum de woni oba no na ekọ Lydia na de me kan say ehin fa na wuhia no na wote ankasa akuhwe mani ma wahin wani dai wuhia kwesi no hin fa na wote me pacho me share question na me ne me maame ena te dem na oba ho no oba ho enti ohun se wo braso wo tu afri wo maame de me pacho me pacho amane me pacho bra wo tu afri ni maame ho no m de me na me kana me ne me yere nete owa amwa amane wa mama mane e cho no anka kire me se wa ko han dan e wo anwem ama me yere kra ko fi ho no mo me yere ko fi ra ho e wo baby ono anka sate me pacho ko fiera ho no oba me ho na so ba fiera ho ma me kunu bisa ne ma me se ga ne ba me ho ana so ba fiera ho o be fiera ho be ka che fiera ne se won kan on tu me fo se me ma ba ji ni kunu ena me pacho school asam so a wo kan wo ba be ka che me se wo ma enko school a wo se won body me so me body school no onkwala ne ko school o mu mienu o mu yisu 150 cedi enka 150 ono mo de ko 15 cedi ma ablante ma mi ska da se nkola mfanko school se nkola school atade a yi na boni a wonye bi da me ba ma ye me nwie ba bi a me wanu asan ya ba me ba che so ye na me bi sana se sa nwie mu no ba bi na wote na ona na no ma mete no me pa aha be Accra town ena na me ne me ma mete ena wutuko he ena me tuko ahwem wutuko sokoban ayi ntabo ni wasa wo kwa anwemu ana me pa cho me fra ahwem ho na me ko sokoban okay na me bi sasa wo se oyire kra ba fiewura ne ho na wo yire be ka kire fiewura nsa o instant wo gen no time no manu ana ade na yire be ka kire fiewura mo bi sa ma me pa cho daddy na obeka kire ne sen enam kasa ne ade na edu ba bi no no anka Akoma FM minsu no na onko na sorry
oyiri by fiewura ne wo say meba sister aku eno nye question na me say say wo na wo kasa oyiri ko fie ho na me bisa say oyiri ko pa fiewura cha wo say de kura o standing the time ne ma no ana wanya dan me patrol and there no ko ha say 7.9 oyiri aba me wo fie this guy no so by ma nyamiem no kura nie me pese me hu the reason why ya oyire ekọ no o se okopa chewa ma no ana so okoye den say Akoma FM no credit okay and there minim good no credit wo kan ye minim wonim die nti ayire ko wonim so favor why na bo amane ya say oyire akọ me ran kase na ka kire me say okoho no so okoye den because you ask said ye no okoye mo bisa ne ma me ade obeye wo ho me yere ka kire me no ansa akunu so ka kire me say me yere eba ho no mo na mbisa say obeye den no say a onde obaye no efiura ho no mo na oye den obaye na me say me yere ba ho no mo o say oba ho no mo de na obaye o say oba efiura o ntisi ano mienu ni na me akwe so nim me say enyo na akoyi batum say oyere ko ho crank enim na oyire nko ho mebo amane say mako akufie efie ema wo misa ne say ne wo koye den da akuna ka kire me say me yere ne ofa ba no ho ofi me yere ene ono ne ofa eba no ho ofi masa wo bu asem na ma ebisa nya na wo yi anu wo yire ba wo se me yire ba me ho wa hwem wo fie ampama ge no wo bae ge ne ba wa ma me kwan anu o ge ne me blend e ba fie ho ge no ma me efu anu wo ne me blend e ba fie ho anaju de som tupam omo ba na mada e na me bla edi nenim e na obebo me bla bebo kokokora me se hwan kokoko me bro me bra me kokoko no udi akasema obra mo be kan yo me bra ba e no oye o se a ana me se abla na sa abre ye o se ge bia ba me ho sisi ase o hwehwe wo fie ana me de na ba ana me se abla na wonnim se maamiefo ano no ana o se me nim no ampa so onim no ge na ma me ho ofa owura de ma no fa ye fiewura ne kwan anu a e no kwotena ye fiewura ne valandem okay na papa no so kodwale a onwie ntem eti won no beka che wo fiewura say won twon ho free ni kuro no Akoma FM fine enti mama bisa se otu ofri anwemu wa etu akohene fa sokoban no na echi no sokoban ho no ukọ hunu se wonu mam yenu ni nyina danta abuo mu e wo sokoban me patran ukọ hu enti akwes me pacho me ni bre say dia tinu on se de mesi atena no aha enti ukọ ye na ukọ hunu ba bia oyire ene wo mam yenu da no na ete wo san no credit o kan ye na ehon enye emame okay and at times no me no onu ankasa Akoma ya jilo aye fia Akoma FM or the toja any gari okay so the year juma yeah right. Okay enti onu aka chem say nyame adu na se wi a na aje foforo na odi apedan na as bema ne de wa anya ready say bia obeboa wo yire no kakra mamotu akopedan twetwopo bi ma wone nkran ne mienu akotenem ma me patcho that time no nya se me boa no pa ena me kan me boa say wone ne kwa anyi na nyina enti eno de me boa na nkasa say ye be hye bidie obekwa akofa gari ni ade media minim say loan na ya age no eno na odi ye say adwuma no say yenti me fa loan ka 90 Matias ye Akoma FM enti minunu say okotoja no otoja ni sen me boa no ye sa we anyina na ehwo na awokọ ye na okọ hu se wo ma mienu ene wo yire me fa se wo mpre wo side check omo da ho no wo ye ma ahye se bi abema ene me nye bibi kra na me fa me yire nkotrem we oba ne nkra ne nkotrem afe ma me mpacho se afi oboa okay good okay me fa ne se nrafe ne ye ni hobi but na wutumi koda ho no wo ba yi koda botone so e wo sodas nim before me you know me ne koye adwuma saa tini bua na Akoma FM e poso aja enti bi o ho no mu ansa e bia mebuka na my den na madam wo ho no mu ade chance ma baba e adwuma sabra na assemble na akwa wo ka kire wo yile ledia me ka chance me ayi akudi nkola ne eda sokoban enti me kokoso aja
me kokoswa eja me koboa na oswa eja oshi bidie no me konsuo ode ye ansa wo kacha wo yire ye wo bo wo yire lady amane my born amane ya wo boa ma jifa boa wo bo wo yire lady amane wo ba won kafe wo boa FM o kasa man kasa adana kasa de wo ye no ya me ya oboa before wo be hia akono wo ma ne hunu so wo yire me patron wo kacha nso wo yire but one kan chense wo ne wo ye nya problem ama mo ntama tete onim pa ma mi onim dia hene onim wonim sa mo ntama tete anase wonim sa na sa bra no na wo ne wo yire nete onim sa sabre me ne me net aku ka no kre oboa aku ma wo bo message fa boa jifa wan me kunu oboa na mo wa mane so wo yire me patro me kwa na me bisa ne se wo wo yire wo se me ni obi awo na me ne nte ampa so me ne ko bebi na wo te no mo te sisa achi e de na ne ga ni tima ga ne sisa ne ne makoye no sa da no mu a e no de mi aso koye ma me patro san ko ni oba na te sa da no makoye me be ko da ni mu okay nti me ba nti ada no first day no ne ko omo demo me patro ani me patro ani akwes wana mo koye e ho na e koye sabra na yire ko vacation me patro na 87 na me yire eba ne ma me ho no mu okay e wa nraga ho no mu a nti na okosra wo ma me anasa na problem bi aba wa free wo ho ko ma me ho na problem bi aba okay a okọ ne ma me ho okay but oba ifi ho no mu nti eche ne yankasa yesan so esese yentem meba ho aku ma bra wo bete said there be akwes e wo yire no na wa wo sen ana motena nya sen me patro ahase na me bisa no ka se oni gani ntem agyae de enum na first nyin sen bai ana sa tamni na gya na so oni ne gyae no ehwa na me so me ne ye den sa dan no na me ne da enti breban na wo be hu no se owo yire ya wodi sie wo jo ansa na me hu no me ba oto de ketwa ni di nechi no de oto so miensen Akoma eno na me di hu se woni ga net ehwa na hu se woni me pa to ane enso obebe fia me bi sanse jife mate se wo sane ma miefua e wo ho o ka kira me seda na nipa me ni ne jai de e de na me sane ne kwa wo ho na ansa na oni ga ne be sa kwotena no ebe efri nyi sekitwa we a okita mi okay efri san nyi sekitwa we akura we enti na me bisa se wo ebra wo ne wo yire ne kwa kambo mu no wo ma wo yire ne hu se okoye no wakofa oba bi a oba afoforo me patwa ani okay na aku woni akutra ye no edi science na woni wo yire Lydia ekosiesie montama sa betna ma me patwa enya 2 years mpo enya 2 years enti no wa ready so obeware aku aka Lydia ho ana me patwa sa time ni de sa na na ewum na ya de na sesa ye enu mu na me ka se de na so sesa ye ni se se wo ho no meka bibi obefa ma me da bi meka bibi obefa da bi ana second obeto se bio meyere ewo ho won so a etosutu on pesa woni no ebe free jifa ho na wo kare de kan yo se me menya nipa menya oba anase menya nipa boni ne meba beto se woni oba na te dem anase wo yere na obeba bepe me amepene me bisa wo se wo sane ga no ho ka chem se oni ne jai no se nka me ba na beto ga no dem de anka me hu se woni ga ne da so ye de ete mama nkoto ga bia wo dem nye na echi ne meti yesi se mi kunu ne ga ne nam obefie na me bisa no se anya no kre enti anya no obefie na bisa na se anya no kre ne ga ne nte wanya investigations no wa se e bia wase woni ga ne te na man tro ho yo ma ye e ma me nua kra be ka kire me se me hu se ma me fo ne jifa esa ne nam me nua ne ka mesenya abotre me bi se jifa debi na be ma no ye na ade no usi de ko bisa ne ma ne ka no kre so wonu ye hu aka kire wa de nti ne wan tro ho na na so obo so se woni ai wo baji awade no na woni jifa ba cha be ma no
maye hunu me pa cho e ho kakra ne de mistake am aye for me nua ne ho ne say no san ka metie me nua na asem na be ma ne na anya nukreka for ma me ba onye nukreka for ma ye bebisa no na wonim rocker clinic limited na wade pakum capsules aba mema mo huri so na bebo mo no mu a mo begina brane pa ewo ne wo yire hia die mo Janika 442 ye ma dia wo ba wo problem ewo akoso ekuma no mo so no ma ho beche bibia be ye kama ven capsules obi odwonso a na yase ye ne odwonso tentem prostrate ven capsules VENE ebedu akagina mu pa ene ye de metfagen capsules aba we ye new one in town ebo ama mo jedi afrisane ye wotu ase dwuhwim nkoso na ntine beko woda na dwa wontumi ena insomnia beko arthritis onsa enu waposo taye tititi mu a mo ye adwuma den pa ena fa agudifo ma ne agudifo mema no mo nso mo behia metfagen capsules no ebi akokran ni abrewa no a wo mo ko jogging Rocker Clinic Limited wo Kumasi Alaba Abu Station one is School House Akoma FM 0244 183280 0244 183280 na chese ene Rocker ene enkomo sesia na obehye ne so amame sa chemfo ba de yarwa hu na odwane no pani kasem yarsem expert cancer beko sanso na spinal cord okotodwe ene ye oya sasabro stroke gonorrhea dam efam ye de stomach ulcer wa yemre wompem ene so beko modern machines so ho a ye de ye adwuma male and female ward so eho na Bible Center ye wo Kumasi Atonso Agogo ye bia Agogo hospital no tema come to 60 la shibi ewo ne ye wo fracture 4 bases ya stroke Fakoso ne hwe 0272 500012 0272 500012 ana 0244 083 482 0244 083 482 akwes mami mi so ade woni aku atna woni na tren fie sen dumi yansa ho okay enti woni wo yire nya problem and wakwa akwa aku metu menkan bi ma aku because ono so no oye na adwene se okoji wo bia wade e de aboso na emom adan na woni na tena wo baye ne ho ade wo de na de kira meniska unya sika no wanya ne ho ade na bypass Akoma FM mama mpacho se bio se omo ye mienu krampo na ye ya den amene panini na atena ache se na woni ne ntamu atete am obi akọ ne baabi beye me pacho ye kan ye bom wie krampo no almost me fan some ninja by 1 year 1 year na ye kan ye bom krampo ono aka se oto no oye away say me pacho oye away se be obeto se me ne mere ne na nata wata kaka na iden abem o ma ne hu se ntawa me pacho oye away na wo beka bom oye away pa ma wo ma aku hu se me aku e mepewo mo share this scenario aku mepewo na mo me ne me yere Akoma FM ye nya akasa oba ameje no enti wo bepene so ana pacho sa na aka kire no ma me pacho me kasa chan oya obwa ma me pacho oya we ye ku so wo ho oya we because ma me pacho na one na ode ne be ka kire o kan o be ka kire me say one ma me fo e betena na one me nso betena obwa ho me pacho wo ne na yire nyanta wanta me pacho obwa ma me say siesi atrenti wo dia me pacho obwa me pacho wo kan san ka me ne ga no e be ya ba ko o mami ya no na me pacho oya yi no osan eba obehu bibisa no ono pesa like say bi me forget the meaning wo man penifo na bibisa so wo hu sa na pesa dem because why ye be like say on pesa e bi krampa me makrampo no I say pesa on my me obibi mu na woni lady amano won pa wo masam wana on pe o masam ana excuse me so why no say bi o ka frache nkola krampo na me ne no ho no why no say samanya yikwa na onu aka se beden e be hwe nkola me so me ma ekwan sa oso wan ye ya beden me ti wona se nkola no eye memba nkola no eye memba eye wo ma e wo se me hu se de meka momienu nyina abom Akoma FM bet meka mitimi fa pani bi ba oba beka so on pene nka mo beka so mo nyina nka mo yes na kwa den na mo pene so mo tinia on pene dia na se be me fa me yere no a krona ode ne fa me yere no a for say obisa wone ma me fu abetena na ode me nso aka ho no on friend penyin fro ko wa se cha ibobodi mpani be na ne kwahia no se me wonyo na fa wo mo mienu nyina abom ene o mo ntra me pacho sister Brian o ka so ne na ya kai ana your drivers for me no station
Omako omum ne kwa kan said ye. Omo our friend akasa chere. Hey, Jifa Obua. Where's the Obua? Obua. Omo sister Blana Oken, oni sister na aya kasisia, oni sister na aya kantia. Obua. Enya no sister Blana. Meni abre bia nya akaye. Meni abre bia nya aka. Abra ka cho se mi akumeni na aya Obua. Obua. Obiamba me ho se obeka manage mamiefo ayede abom. Why na sponsor wedding no? When they lead their wedding because minimum say obey so ma ko homa ye 20 cities we bo say bia so niska enye say de bia 20 cities 20 cities on the ma how many me pa cho bi o ho na otwe mienu miensa e bi o ho aboso me no ama 20 cities no cre man pa cho boa na sika no de ma wo mo say ma me pa cho you are 20 cities and I me call no ho ase no you are no ma send your driver's phone bi na ma ka chensa ma send this car inti kokoje no akoje e bi on ma 100 cities no credit o ken ye oh me ba cho 100 cities 1 million wey Jifa kanu kro Jifa kanu from ma me pa cho 1 million na e ba ye no ye last year na okoye again no wade 25th no okoye again no wade wie ye e na ode mo sachs one baako e na ma okonko konko mu mienu anwa baako e na ode 11 cd e de ka ho no ma me na bae ento no ma me oyi se scan na ma me se na Jifa sika wade ma oyere de se nyo e na o se ma enu ane wo me ho ena me se hwe entade a hihye nkola no na omuntade nyina se na maame ne so wampa wo hwe kura otimi hu ena me se aida so no abekwa koto ntade na mankola no ana so de sika be mame ena o ka me ne maame n'anim se obe mame sika na me de akwa koto ntade na mankola no ena o ne maame ne so le enti o ne maame ne so nya mienim no kura ni 1 million ena o de ma expector eyo no akata ni station master so on family me ena o frame me phone so say me nko hia papa no wo station ho na menje enu ne 1 million me kunu de ama me say me fa nton tade be ma enti na 20 series no nya say me say this na otwe miensa ebi o ho aboso me ebi o na otwe mienu ena o ma 20 cd okay sabe no owo no owo no ho no kra na okọ ya nsa na o ma 20 cd no ehin fa na akoye oba ne ho ade no me pacho me en efie die kumase ya na se hin pacho he ya kumase ya na utum ye ni ku sa eku ehu ma ana me ka se na obi a unipa no wankasa so dan yakoka usi nipa no oni subanti one ne enka mejina ya na ka so se Lydia ya krado se obema wa ware eku aka ne ho yeah obwa ma yeah mami eni gemi kan fa na dan na metin sukra me sore obwa metin sukra me sore family for eku aka ne ho obwa awe mami obwa so who person sabi who person like say e bia wo get no wa ka tell who say mane ma na say there me ya me obwa o ka bia ma get no Obasa wa abandon wo yire pani ne man. Be yes na FM. Wojide. O de wo kan nyina wo boa. Wo ka ni Alaska Star Enterprise original wallpapers ahin fie ni wo. Alaska G Alaska Po Alaska Kudu yo. Me se wa da kwa Alaska Star Enterprise na okwa se de tie bia no wallpapers no. Wo benya ne papa de design ne colors ni jeje mu afebo. Da de tie na tie se wo kokwaje tie. Ada wo kwa adum sa wo koto wallpaper. Na wo kwa na wo bisa Alaska no obi bisa sa dai. Da se wo koto wallpaper so wo mu de na enka and ye ya me so me fi ni pakro no wo se ba bia wani hwe no one wani hwe Alaska one anim so original wallpapers there number 1 obi antimi no no wakwa akwaje one there Mrs. Anoche Plaza ye be Prudential Plaza wadum from 055-411-4878 055-411-4878 member na me bisa say one na sponsor wedding no anasa oba no a ene ye bibia ma wo me pacho me ebusuafo no so eboa me pacho be woni me kakra ma me ebusuafo no boa me pacho an oh okay enti aku wo da so do no odo no me sasa odo no obewa no ma me pacho ende asat na de woni wonu adaroma minti mi enye we ansa na mushia sa wafo no anasa mote mushia ye pa enya sai emma ne mema nhia mu de ma beti ase suku de mushia enya sai me pacho blue 2 years cry oh when is mo ja ya no
Every 2 years they send our dear Muamagu no dodo. I ain't seen a when you bring 2 years aku. One family that. Dear aku Ma. one family that. Bacha there. I am not condo. I work with young co. Me bacha ma. Young condo. Me bacha. And see what friend no our bar. I excuses Ben or them. Me friend na na di atem na di kan. Akoma FM. Me friend na obe shout to me sisi a. Bema no. Obe shout to me sisi a. Wo friend na asem na aka che na e shout no. Mes emre bi kura no, onu akasa na te wo no. Me friend onu na downfo a one ne bokosu atafre. Na aka che nse. Ena me ka che nse, eya won kasa ntre na downfo. Na isi a one ge na akoka abomu de, on meda ye ho. Me ka sa asem kire na downfo na ka che nse wo ampa. Maka no kura o ma de a kire na ya on beda ye ho. Enu adane mpo etwa, de bia odi twa me mpo ase. Ai, eya na me makoka che na downfo ni se. Me onu mbeda me ho. Ena me se sa de wo ye na nye. Na nka wonni mu se wo be wale ma mienu a. Ma sa wo da ha 1 week, no da ha 1 week. Enti isi anu waje ba kwa boso a. Na we jamia, sa be so mempene. Nyango de me so mempene o. Bema, unyanka je ne se we. Wanyanka je ne se we jamia. Me dia me do no. Ade a obe ya ma me no onye. Me ba cho, wetin wasum, wase odow. Enti ye dia wase wo ye ma no and you know it. Wakoka che wadam for say o meda ne ho. Makoka. Yeah. Why you ready so be wa mam you know. Go spend the week wa. No go spend the week wa. Akos. Mami. What did you can also da so don ti ye dia wase oye. Akoma FM. Wadaro ma me mai kra sabe endan de e maso bi. Wonti me ne wonne ne na biem. Adan. What is the secret? Dia no ho. Sabe one ne bedapo obanyim ubehu ubebisa no onkanda saa kitua we medinachi anka o ma menya problem 87.9 onyim ye enu sei ma me ntia me kasa ne se me wa dance for ye station penifo mienu na ono akasa de koto o mani edu bla onyim ye no owo fu Akoma Akoma FM. me bisa no wanka nkyerɛ me da me bisa wanka ankyerɛ me da ama ye pen kra hu bisa me sa oba na onyem me bisa sa aku yeso wonyem o se da bi ana me se mebo na woni oba na tie se onyem a se ye fine ana yeah onu so obanyem na e bia obeka cho se obeka che so onkoyim koyim ti me so be kan kyerɛ ye funu na apie na ho sa me nyodi a wa na onyem me akola wo se me onko ingrusa akola nkwa na mede ne eto me maame wan kan chen so onkoyim dabi okay me ka chen ni se wo ka sanda na me wo fufuo ne na bi ofo me di a wo me bisa ni se e na ofle me se e fa na me se enam si mi ofie mi wo fufuo o se ayankwa atonsu na kwa na kwa check up ade wunyi ni se oyere nyam oso onim meme ni o ka chen mi so onim erade wo me mobo check up sa check up no na se so odi nam se me so onko ya abortion o se me nkwa ya abortion ma me ne ndabi na secondom we some person obanyi ma secondom na ne ma me ne ndabi okay ha ya Akoma 87.9 F makoma mu se ne se waja no Juma de wo hwe bi e wo Onua TV, Kings TV, Papa B TV, Odo TV, and na Star TV. Channel suma me se ebo ahemrache donko a 1 am. Yenua Onua TV almost repeat program yi. Sanso na ebo nonsom 7 pm nso a OIC TV and also one more SI repeat. Ye twa ye ho aba. Ye ba yani omunwie nti wo se wo da so do no ana wo ma me ba cha me de me do no me pa me do no pa because onya kan kire me say we jam me and wakoya wale wakwa wale aden one man compensation aden one pay bibi kakra man no na ansa wakwa yawre lady ahwade ma enti eno no en ono ankasa ediko asori fine me you know say eda mebo amane say bia bibi say Akoma FM me honum na wankasa wo deko asori wo de kwa asori na wankasa aden one man bibi kakra sika kakra ansa wakwa ye oba no wade say nka wasomadwo ano amaniska 13 years nka obu ni kwase a man pacho me mbu ni kwase a wo bu mi mpo awie ma wo bu mi a we ya waso ntumi no say me chire 250 million watum matum
because wa fa me chia ko ye ga no wa dia mante Martin, 250 million. Me pa try. Yo, Ayiko seasoning powder, me saw Ellen Spice and Trading Ventures na de buy. Ayiko beef powder, firstimo. We nenchi nam no aponchi ni dwanam no. Ayiko jollof powder so we jollof no me saw ya fegumbe de be yi makomako. Ayiko steel seasoning powder must still yet the same many so ye fe na yehwam. Enu ti choba for restaurant for hotel for any mo amu aduane wo fia na mo ye aduane bi dia serve ahoho no. Ma osaka Ayiko seasoning powder ni bi nentumi mo odwa any supermarket bi am ubenya bi. Friend 0244 1607 50 0244 ekoye pa ye twe ho aba bema efisa wo fa workers waduro pakum capsules ti last year no mete ya no na me call okọ Church of Christ ho nso na oba ne kwa asori Church of Christ me na me di me kunu koy na okọ fa sa oba no so de course Church of Christ no okoye oba no hada me fa na chi ko Church of Christ ofofo no ho se okoye oba no hade no wo fa na chi ko ho me pa cho me fa na chi ko ho se be asofofo be hu se me ni abre me ko ho a asofo no se ampa ga bi efre ni Lydia wa be ka kire ni se obe ya yefro na oduadue mu no na ese ya de dada enti nyame no ko wa mbo asole ma bia amani ya de dada sen menimo so oni na atena che se ye den se metie minim ya de dada enti wan kan cha asole fo bia enti se me ma be ka ni se ya eno mo so mo mpene ko pem se this obeja me kwan ansa na wonya kwan akoye oba foforo ho ade ena me see you mate enti omo ma me kwa mo se echiro me sa afre me echiro me sa afre me no omo frɛ me ne me sister ene wono ene maame baako ena ga ene ka ho Church of Christ Church of Christ asofofo mpanyimfo no efrɛ ye na ekohia e ti ekohia no mbisa nse papa kwesi wonti na ete ho ede na de asem we bai ede internet ya na ode na no ena me ne we na awo ena me be wale we ena nsem bebli adwo ya me yere ya me ka me kire o ma afi na de ekoso no de na se enyan ena msiu ene ne sadie na wanka nkyere me ambebo mebusuafo amane an kasem papa me nso makoma beto me yem dia ene me gina so meje ne 70 million enti 70 million one ma me baako esa sole se omutu egina na egina omutu ba okoba oka kire me se obema me 30 million ena asofofo etwa na no ho se onjina omu anim entwa 30 million emo omu nsom na emo omu ato asem na ma me ne mebusuafo ene wono enti ono nko mebusuafo ene me asem mebusuafo be ka no ena omo beji atum ansa ye besa ba ho na yefro ne be ye all right no adise obesume na me ne mienu ina yesa ba ho ebe ka kira sofofo ne se esi ade de me pen wa ya ma me ma no kwa onko ye ge no ho ade afi me ho a na mate se me ofa se memfre no ena ofesi wo bi so na me se a ena me koje me fon me ofasa me kunu ne maame bi abaha ene gebi ena me so ofa sa ga ne na okoye ne ho ade o jame awu nkola form yemu no o jame esi wakowale oba foforo ena me ofa ne ka chense sa de a ena onye de ono nso me kunu no nkofa ne busuafo emla na onfa me nso me busuafo fa nkire me kunu okoye a wensi hobium afi 20 last year no ena mete se wakoye oba no ho ade eno nso odon pata de na ma me pa cha wanfa amame o ena wafa machi akwakoye oba no ho ade ena me sa kwa asole mu ho me ko me twen ya ma mo pon asole me ko ya ka wa hye no ena one gen ne magina ho ena me twen mu memfi wo mu na me twen mu because anya mo ntina me nam ena me ko asofo no ko ka chense sofo no ho so wo maame akwa aba ena me so da akwa aba ne yin fro de asem na ko so me pa che de ko so wo ne se ena me se da me pa che de me de ntia me ba me ni abre me kunu akwa ege no ho ade a wan fa me pata de amle me enti so akwa ege no ho ade me be hu asofo kra okohira wale no so e de ma wo mo enu ntina me bai sofo no so gira nyame nim ka se maami aku yenim ho hwe sa wale ne de yentimi hwe nyame anim enko hira so e ma ne nye yie enti e ho de me nso me mfa ne fa bebia me nsa be ka me pata de e na me se mpacho yo mate
te me ba na me kwa mebusuafo ko bo mu nyina amane se na me kunu aye na me mpatade a emba ye no ho kra da ehye me eno na hyewo ehye me papa because one fam go mpatade na wafa wachi kude we ye ni kude o ye no kude wo ye no kude obia nso ehu nachi enka me ko tia wale no sa da na me ka me kiro ma me ni abre wo sa kokodro me ka me kiro se me fa nachi kwa asofofo no sa na ka me sa akọ me sa kwa asole mo ko don se me ni abre ene sa ko ye ya onu so wan flame anka hwe me ti asem na me fle no se grandpa cho me hia wo fie oba ya o se asem wo na me se mpa cho asem wo enam senti wetimi akoye mamefu ho ade na wan ka hwe amfa nkire me o ka kire me se yo o ka kire me se me se me ne guy no nye fine dia o me ka hwe amfa nkire me nti guy no de wakoye ne ho ade nti sa asem no mame mboso biom me ka na no demu na o ye den o pie free dem ho o pie free dem ho wansa anye den enyi ma no okay na me ka ma no tum enti that day na nipa na obo mama ne sa frɛ me sɛ ma frɛ me kuna abɔ na mane ɛna me sɛ ane ma frɛ na no pe na word say ɛna ɔka kyerɛ me na me so kwa me fa so magi me sika na mmom sɛ sika na me boye no menje what matum because when bu Mr. me nipa kwesi asere what no wa manasere matum what ne sa fa ne ti matum wasi akwa medeka wo fa so ebe ka forma matum dia me boy no menje meje foforo meji wie nso a won hwe ne ma no wie nso a sisi awawale me menya wale ye wo wawale edru ho nso a mehwe de nyame be se ono na ware da me so menya wale enti eno sa no so wo je mpata de ni wiade no won fanye ansa na ko be wa no o se o be ka che me so ebi akọ emi wale obiom okay me ko wale oba foforo enti so nya be ma wale no okay na akwes o ware wana sesai me pa cho wan wale me eyempra ono 10 years sai so ebro 13 years ai me ka me chiro aku I'm shocked ma me dada because me ne ba penyi kra 13 years 50 last a year answer na me ne wo kase oh tell me more me ka me chiro ma 13 years na 13 good years aden wa fara kwache obusuafo ma me pa cho me de ne kwa bisa no oni me ma me ni me nua no mo na sebita flache me ma me oche me wo me de na oni kro mu ha na mo me ma me kra na tete ye enti de na ye ma me ya nka nkyere wo hu se ye ma me kra oni mu no eni me ofa eni me nua mema okay ehun ade ye no ma ka aye excuses ben o de ma wo o se meye de bia o se meye ena obe wale oba foforo ena ode aware ba foforo ena ode awale ba na ode wo kwache na busuafo me pa cho ane o te wo minim ni krom na busuafo anka hwe ya mfa nkyere me pa cho de bi say bia ba ma ne wo yire nti twe ho me pa cho de bi wo ma nka hwe me pa cho de bi ti na se ka ba me ikoye nwade anka busuafo beje ene eho de minti minkyere ai eho de minti minkyere because na busuafo ni me so me busuafo ni mo no okay na ohia wo no a wo befa wo se de na obefa eje na na se de me ba cho gari na obefa ye no wo se wo pe no we misa ne se Akos wo yere ana wo ne yere wo ma ana wo ne ma me ba cho me bisa ni nyi na ha no ka mu no kra kire me se maami me ni oba bia wo ba me ni na ejai na enu ne kire na oni na ejai nyina no obi hu wo mu wanwraga ho ebobo mama ne se wo se hu so ne ega bi nam obefere mbisa na ose nya nokre obefere mbisa na ose nya nokre sa bepem se one ge ne sakotenae baby am na we so ne ge na kwasra yo de ntia me hu ye ne se tam o si me pe na me ne me ma me na te dem na me mitu ye ekotena ahwem metu kotena ahwem me ne na na te oni na na tie wanwe mo me pa cho ane pa wi anwumra na me pa cho ane me ne na to nko ba bia yo me ne na ena ti ahwem ho ena me free we tu me ena me se papa me free we tu me o wo ye me den o se mate na mo miniska me nyeska me han bia ma me nyeska me han bia ma me ne me ma nkola kiti ko da soko bai kapintem
ma hohofo so me kromfo nyina egu carpenter mu ho amene mu ka se ho na ekoda ya afe mokoda sokoban carpenter me ka me kira ma ono obi apata oh na ya da so da so nsuo to a me de keto ne hye kire na panyin time na so na yeti obi bench so na me se urade boa me na nsuo nti na me ne me mba yenda sa akopim se nsuo no bete na me de sawdust agu fom ho ansa na ma se bottom ma me ne me mba da onim me ka me kire ma mo first dem mattress me pa cho de bi bottom ena na mo de wo ne o madam wo sokoban wa bra be ma na ma wo ma mienu yo ma ana ote won me boa wo beka ansa ba bia na wo tie no na ne be ma ne nete ho na me ne nete ho ko sokoban carpenter mu so ne be ma na ko e aho de me ne na nko ho no tu bata again no e ko han dime again no 20 million oh na no so te ne ayo me ka me kire say no what trends am say bia what try won twa na so go ba Royal City Academy atechefo ni nim de enwumasuam akade bia no ye won to base enti se de tie bia no besa akwa kwotwere bia na betwa etwa de oni wode aka ho amasuapon wo so atumi akobi 6 am to 6 pm and na yesua de remedial classes na make fa wo ba ne bra na ono so ye hwew en fa wo ne ba bia wo boarding no hostel facilities wo honti wo benya ba bi atrase na afei wo de akwa akosua de school fees in the form to de cham so Plaza Junction eho and a Royal City Academy yawo for 0550 572275 0550 572275 and 0241 667657 na bibia enya kama na aku mami misa se ebia woni wukunu enya tawantawa woni be ma no muntama tete kakra ena ebia be ma no eku asan back wukuru no kofa ba de but wo pew to asamba back and wo ono wa ba betena biemu enka oba foforo bi ho a obepese wukuru nware ne nka ho ana wonya isa ba no no ntena me pa cho ni diem se be ma ne ka no krecha na se me hu no obisa me de a metimi aka so onwale nka me ho ojide me pa cho anya tu wonti na me pa cho de bi me pa cho de bi wojidi so be ka che be ma ne se mi wure wo ba we ware no ka me ho because me koy no obehye ho me pa cho metimi aka kire se de nta me ka sa no be matimi wale mienu okay na nya de nti na so obetimi aka sa de a che be ma no asese bi ato ade nti na wo accept ba no na woni ono ne ma ne ntina yie na mo nware be me aso wo suit me pa cho be ma ne nya me kan kire me se me ni oba no entemu nya free e na be ma no so nya mpa nipa ma me ho se me ne ga ni nya free enti ma me fa me pe fa be ma ni tu bofo be ka cho se eni wo kura pa ni nya free asa ne na ye free me pa cho sa na me hu no ma asa woni na ye free pa cho asa ba wo kura pa ni ya wo ma ofie wo we wa mehwe me pa cho sha obehwe me na nya sem papa bi na ode bai ba do obehwe o ba ko pe e no sa koi enti nya sem papa enti na obehwe me okay say 250 million 25,000 ya Jeffrey wo say na benya o te so na say wutua ni nyina man pacho anti so enti say na wu botom be so ma ye hunu na pacho anyigi na musama me pacho say na wo be so 25,000 wo de ne say pacho say sa bia na say de bia me ka say de metimi ebetua ma no Akoma pacho ma de me chat ma say me say sika say na wo betumi ono so 25,000 wo no say na ho be so ma me pacho dia me hu beso ya 4,000 na daroma 4,000 because enkola wo okay enkola na ene sabio enye time say suna menya amansisa because me buy ekra no me ni eduma ye be din ka ho asem ene ye nka say yinisesi atoto ye so but ye bese atena se na no ya ho hyehyɛ me pacho okay enti montwa ye Pastor Julius beje adwane yente wo kakra na fe ye nyanwe yo mo try o ase ho na ya ba be finalize ni nyina nti monte won kakra na fe ye hwene mom credit investment say ene wo pesa wo start one kasa business ya ma loan na dia start business no and now business wo pesa wo cheche wo pay wo be mo bi nem ade asese ye mpane say credit ya be ye sikai wo mo di sika to mpa na wo mo adaso yi na wo ba be ja kasa menye sika fa nya adwumo na je se wo akwadwero
won pay adwuma ankasa enu nti kwa no ma osika ne bi wo ya government and as private sector worker wo ba sika ne ye be mo bi won tu susu ye hobra won save ye hobra won your account ye hobra we no collateral and deposit wa hala bi anim wo ba no ansa wo do Ghana card no ba che so ye Ghana ni na je say ye de bosia no ye de ama akwaye adwuma ye ma bosia e wo internet so mo obi enye obukata for quick credit investment 0302 200390 0302 200390 Pastor Julius Akwaba Happy Akwaba Evangelist Sami Akwaba okay Pastor Julius yanhwe aku na fejifa omo yakobo fo na so fo na ya chat fo nya ma am say we dey quick ayi me fan yo mam uni pen afri omo asem na ya address na Ghana fo 18 ni wi asefo 18 nyina no emfanya adesua ma ho say jifa ewo yere Akoma FM ana oba be fa aku na ensema wo kan nyina na sebi emfa obi ba emfa ne mfa sa akwan no so oba so defend no ho akosi se o ka kire akuse one oba no ajai okay bara akuzu ne se enya no kure okay because akwase se oba dem ko so oba tu oba na ko benyina so se ne o kan ya baba oba no ama to oba bi onti onde oni oda so ne ware onde oni se woni na jai okay because oba no ni ho enti onzu defend say oya we do so so oya we say unu oba nda so wo ho and na che oba ne nya semba oba beje no e chinchina o se chinchina ne ameso me no be ware okay eji na no say how was Kadija oba ya o se be man na nim so oyere so be dey person ye apart from no but ma minim say man empesa de nya omududo na ene na nji say minim pa say wo yere so still am pesa e ma dudu no ntimi nya sa de mama mesere say ukofo ba kan okura che no because say aku eken say bia no nim pa say papa won na yere problem so wo wi a obasa akore wa jare asiwa e bia nkongura sa wa wi ni but otwa no ntro but mama e ma no to da mo meni na ho en tru tan ye ntwam e bia nka akunsu atoto ne nyoma ye ko betime hu say abranten se won ka ntru bi ye boy e o baby am wa twen ho ahwe ho ye ma we nyina emma but say jefanya ko fa ba ma on hwe ne ma me da say was this man is not telling the truth obi ma say no jifa plus my father me manye ye Marco, man shen your macacra, and you may be a man who no more woman any egusu. First one, what will barco, one can't drop, there may be any problem about one in a year in Tama, or the country will say, me to me, yes, it's a menu of a cock or carbon, all country would die or be in war by a sardino. No more, we when you boss one, and I would say at a someone, 1 year a catcher war. Akuye dia de ne fa ho aka akuye ne tentem we dia ma wo ba akọ be me wakofa ne yere me dia me ntu wa wo bia ware yeso se dia woni ni eye me yere na okoda ne ho wo su de bia wo hia se aku obeda wo nchen na nka wo hia bibi wo wakoso akume na wo ntumi no na wo yere tentem wo firi ne nchen be me yifa ne ho adwere se nka me aku wo akama aku wo on fa no sa bataku ni hunse be ma ni be yinsu ni kwa enti wonyam kura on kan kire no ana wuwugum sa jibi sam no mentu maafu ne enye wadwere sa awo na wo na ade ji be ma no amfa wo ne meje be ma no na wonya ne da owo ba bia na adwene ne na koma nyina awo emema ye bad enne na meka cho mo ye bad omo kuma munsam too far has no too far mama ko omo woni ma bi ye de badada wa ma wa adwene be sen sana nyame aha nyame boye eya me de seso fujulo ja to o se sana nyame bo wo omo dwene so enti wo mo ba no e ma hu na de ntam ye wo ani nine ye hunu bu apaye na ye enti me sra wo mo ena ma minka dabi me ana mi yi wo mo mi yi wo mo eyi na pere oh was evangelist mra ento ma good afternoon eyi dabi message we dem pacho you back in China mama your book message into me okay mama good afternoon my name Ernest I'm watching you live from Kofodia you are doing good work for Ghana mama to me like how the man is talking the man is lying papa yankwe but mama they make catch yenua akwesi ani se akwesi nhwe ye na adwene woni tim so bebu ma akwase ano emwa no
emwa no kura fi se Akoma FM akuntro watwa no ntro woni wo yire no agya munni ho enti no no so ma no ho kwan emma wotumi ne daaye ohunu wadwene baako no wohu se no be ma emi ne nyem na me ka kire no ka mi nko yiwu na sa adwene wo wutiri mu sa wo de be fa aku no na eya adwen bone enti ye be sere mema mode ma ni bia sisi sa kwan no so no se boy wadwene se wo bu no kwase a misro gya no okay na what a shock bebrebe na ena eba so no eye we obego woni akoma saa o wo fa no saa na pese obu no kwase a saa no be ye wo de wo afeda ko no de age opanyan no tene ba bi e ma no so ye be sere mu ye mfa awo enji be mansi ho okay ye mfa awo enji be mansi ho be ma no be ka kire wo se akukọ nyini bi enu a ne ba edi na chi wo ko relationship nu mu no enye sesia no akonyem woni busa na ye tena be 5 months na menyem ye no obi akọ no kwanyem sa sanka Ghana nke nkomo okay enti abasra mu susu ade na wo kom no se wakoma enimu a enkom se wo akọwo se be adachi wo free mu a wo moka okay na wonya ya no di gira no di afi o se menhwe wa na afi na obu ofu ye besre mo ma ni mra mo so afi na ye ntwamu fufu afomatiko Nyame Esha Papa Evangelist so be message the man is not serious at all. Portia one cry was the man is a liar. Not just a man unquo. Maa Akos, good after. I think what Sister Kriya said is true. I support her. Please extend my greetings to Pastor Julius. Me da say Makachino. Maa Akos, this man is a liar. Hey, liar no don't so. Okay, ma Lydia Akwaba. Lydia. Ma. Lee. Why did you do me as my ass into me? Chanchahima. Why did you ask I can tell so? Kafra, Wafuna, ya Dwadwano. Okay, Lee. Mamba Sherry, and work on and never was. If I show me a brand, me fancy bra because watching be brave. If I show me Shano race course, no, I drive any. Tina, Miss Miko. Quatana mansion, I may do my honor, me better afraid na Michano. Michano, me ask some more from a fragina. Obetu no ni medium command or so or person any metanam say na bla penny mu say we na yere no say me na yere na me ma watere me ma me etu kwan ti me no obi a me ne tete say ti aso kan na me pese ma ye de me ne betena because me hwe de we a tifie do so we ni na me nyini ni mami nwura mu ha na tifie dru wanyini no o besa inti ese na no 42 years na won so 27 years okay enti o kan na me enti bla na ha me a and I miss okay, Mamma and because me hear that if I'm face be a when you need to need that for Beboame. Miss Medical water and Timaka says, say, na my diame. Until Mount Calami and say, they go me so in Timpeso from no day. Why am I Sabi? Timoko so can be and was one in bed on your miss Abba, and a brand of course to time. Mamma who said blind, my who said when you're basa. The men of course here there tonight. Men of course tonight, I know Busab into it. They be any time be a no, I know. To me, don't come up be an I mean, what and I won't say. And I'm so media, I walk out here. Made our local my decide this our lady, men while into our ward here, and ya there may 1 year and 1 day power warp at their ward, and ya there no bed, me no bell. Just a minute didn't come be and I won't pay me, Bema, one of them at us, I won't pay now. When until I 1 year, for him was saying to okay, until I 1 year, and for him was saying it yet to us so. Now, Marco, the man is a bloody liar, okay, or being so dear Banono. Now, young na yenko characteristic ventures akachetie for ye da so antimo wa fidie no na ya 7.9 FM Facebook live mane na nyinko ba bia YouTube live mane na nyinko ba bia Wonua TV Kings TV Papa B TV Odo TV 7 PM pepepe OIC TV hebesa repeat program na 1 AM so Wonua TV so asa repeat oba pa me mo ha ejo so mame okay yankwe abusianfo ye chia ehwefo ene etiefo nya characteristic ventures ena ewe yaje adwa na ye no moti ye nkasa na mo hu se yapomoden enwo nsam ena ye de bremu kwada bia ye tena se sanse nkomo no be ye de nanso be ye da apomodin ni hu a nkomo no ntumi nye de na ewe Zahara Meshane ne G capsules en adura chese de whole Ghana obi age atomu ewi ase dupa ene ton ho se de bia nya pomode beta se ebo aduro we hu dawuro ni tere se aduro no eya dupa
na adwuma eye mani padodo na no ne ho behia ese ye ka ne seyie no obu ho beje chinia koso bihwe na anya adwuma na ma wo se ne ye ka na no hunu se ye ntro bi ne betena ha ne atwa zara me shane ne G capsules enamu yade dran kasankasa mesre wada wo sedro hu a wo kwa kobu papa se ye gonorrhea syphilis candida chlamydia yade amabobodi namu nko na betimi anya bie untimi nya bi se bia wo ya wo pane anase bibi na afam wanya bi da bi eye namu nko na obi ne woda no wo sa yade ne bia wo so utimi nya bie etina ne nyina no bro ni be ka se classify no as infections anase enamu yade na eba ne sa pa mesre wada enkope nkwanche no bi antoto enei wo bi wo a wonya yade bia ti se ya gonorrhea yi obenum wiase no nyina ne wo sika nyina besa esa sa yade we eso so ye ka ne say no obu ho a ebibiduro osenya papa wo no ma nkwa ne ntam na sabia duro wo no ye na ho na ya adwuma ma wo no ye duro be no eduro dia wo no a e wo se broni be ka se gradual process na eye adwuma ni padua no na ekuro ne nneoma hodo ya je ni padua na boso no kakra na efiri ho na ahotow na eduro wo no ye na ne ya na yade no ko mo Maa Akos nyame nshira wa wi what you say Mama Akos ni masema make into mama no kransi edura wonum ya no ehwo na wo hunu yade ni biam mesra wada eduro ne nyadupa eduro de nkanka wonum asade ekọ asenko sa pepepe ebibiduro wonum a ne ye woni padua no mu eno ntia ne eka ne sayie no yenim enuro no mu asoto yenim adwuma ewo setimi ye ma wo na ho etowo eti ye ka ne sayie anache se ye kira wo se eduro betimi aboa wo no eye Zahara message ena fe Zahara G capsules ba ko nkonya ba ko se ne ya de bia Mama Akos wo ka no ye de message no ena no capsules no ukoto na se wonya mesha no kwa bomodin se obenya capsules no asoso na be no nom na etumi aboa wo no pamienu anwumra mienu nyina no bu mesha no na wo dia no mesha wo nansa enya da na nansa meka se da na se medi watoro nansa na mesha wo wo behwa na te se yade no ebi fadwo so me bi fatie tiefim na ho etumi ato hindi herbal mesha eno yesi kire yade diabetes malaria fever blood pressure ni you mwa huduo mienu your high blood pressure and your low blood pressure na high blood pressure na na dodo na atenya low blood pressure no dodo na atenya na no enhu chai high one no yes esa say low blood pressure no se kan ho a ho me no kora ma otu obi nche na ne de ba wan hwe abesu ama sese ya wereko sam ne nyina na ye ntini no mu na asisie enuane na ye die no cholesterol anwa no na akotai ntini no mu unye dura no hye be bie ntini no mu enti wo bi akese wo ho pa kebe ya nka hinde ye ba na mabi mpa ho okay wono noma enane nane moja e bie ntini no mu enti woni a ye nya blood pressure nyina no me kanfo hinde ye ba no na me de amamo doctor number me no kasai e na nkyeremu no koso wohia nkyeremu ebo akire efedre ho mesi aprochefo na ye de adre ye package ma ne wo mo what Ghana Jinambe 0246 348 334 0246 348 and I say 0248 569 335 0248 569 335 what's a Ghana asia what ha wo ye dan ya charistic ye nura bedwa so ene ebi nse ofie eye Zahara meshane ni G capsules nya no na woto hindi eba no anase Zahara man capsules when ye mema dru eno na mdi tu apo awiai Zahara man no ye mema dru mema nko an ntodri na no kwasam adro we na ya na dance eba wona no wodene menye bema na so mema ne ba no mo ka ne adro we yema wono ma chese ya wonwasam mesrew wo ye bema na Zahara man no unyanya binum ya mesrew pebinom 14th year be ya e Valentine's Day na me kai me man say Valentine's Day no ye the Zahara man na edie mesrew bema Valentine's Day ba na oni Zahara man wo ho de Valentine's Day wo di ni sen esan say bema de what you say Valentine's Day na ba no e wo so wonya memeduro na wononom na masisie no mo ye dene me ka se bi kwa wabo obi ato ho obi a wabo no mesrew nyempana twe bi a wo yire no wabo na to ho ena ne ni bedi Valentine's Day no pe Zahara man bi no nom
na me abie ntini no ma osisie no mo ahodene be ma bi wo ho a sebi ya ne ye ka ne sayie no wonam ho kama nanso duru mpamu awre be ho enkoye chese gina so kura nche se siye na besere so ka se konkonte so nkuru mama Akos chese kura foto ma yenkwa kura foto ma anode papa be ma mesrew ma ho nya ne wuo se kura fo toma mo Pesahara man capsules ni bi na no na entumi emwa we masisie no ye deden ye di nkomo na mana ye sere na so ye sere ye no ye ton aduro na ma wo pebito na nom na be ma wani wunyam no NCP na NCTA me Zahara man no be ma no bi no oba me ho na me suro me ye bi hye me esan se wan hwe yi a me di fo wo mpam aduro we ya no ode abusua be ma pa se wutie me apebito wo ye oba so atobi na fa ma be ma one ne wo ho na wono na Valentine's Valentine Day de bedia no Vals Day na eba no enya ni ka na munye de doctor number no 0246 348 334 0246 334 and after 0248 569 335 0248 569 335 me da se papa me nua ba se ne nyame ya drum aka che doctor se next week oba wo mra Zahara Mr. Niji capsules ne bi na ya no me de beba do wonya kai me de beba na eno no so ba bia wo benya bia de wo Ghana heba shop bia drugstore bia ubowura ho a ubenya eno ni bia me da se yankwa ne ne le entro yankwa ma twetwe ne so ntile dia enti no wunyin san ye no a ba ma no se chenchina ache yankwa enti me ne tena ma ye family planning ba mama na hu se ma ye bibisa mama na hu so ma ye bibisa enti me tena me so sad ne me ye a me menses ne mba enti me ne tena na o se obi a me no watena ai na o menses mma da wonyina me so me nyem ti wana mbeka no kra che ne se ma ye bibi sei eno nti ade no so me ya asa ya na ha me wo ma na me yem ni ade ti ade ne ba na me kompani chembia ni bu ofu mo kasa ti o kata me sa ade na eba ma me nka nhwe no de wo mfa disika ma me mfa nye me mfa nkoto aduru nti ame de ahomte koye de ekoyi me so me koyi na me san ye ma dwe se me ya me san ye foforo se be ye no ohu nti me ye na me twen se menses be ba ansa ma ye de ma ye foforo no nti menses ne ye de menses ne ba ye na me ye de nyinsen de ba em nyinsen de ba na me ka cha no se wo kenya me ne hwe ni panti yentena me ne te fine wonye me boni bia me ne te fine se wasa wutu kro ba bia no na menim se wasa wutu sa tu na chikwa wasa ye oba afro di kan ye oba afro ho ade ti enam sa oba na ne na wutu so no sa oba na ye na ye fro ne ye de jai ti sa oba ne ono ti dida ti me ya na me ne ko woni oba bi awutu me pa chawa ena waye oba foforo ho ade me pa chawa mpanifo na ma me echi no oba ye obi wedding no nipa ne tena no nipa ne jai ansa na okofa sa de na wutu do ena won de on na wutu no so na on sa oba ne jai te me kwa na me ni wanka ni nyina nkyere me te de ye kwa ne maamo nso wo manso village bi wo ho te ye kwa na me ni nua bi di nkoma no ye sa na se wukuno kofi kura ono ba bia wutu oba ne fido kwa me se me da wanka bi sa nkyere me o te me na mbusa no beka no kwesa one ge na wo ba ge ne free po anu ntinu ge ne ne jai asesa nkwala nda begu wonom odika ka se ge ne ete ne sister wo yi Akoma kumasi area mu ha ba bi bofo ntoya aha te me mbusa nsa na nkwala mo musika wasia me twa ma ya me frɛ no obegina kwa hwa da gi ska ma nkwala me so okay na me de me nete enti December ya 10th December no ofre me se me pa chwa ofre me se me nya homboa ne enko ne maam ho wa kura ono so drive ko wi okọ months na me so okay na o se ya me mfa me ma mi na me no mo nko na me so okay enti me ya na mbe hia na nwan kwanta na me ne ko enti ye ko 10 me ko twa 10 days enti me for no Monday enti me do ha no se me do 20th December na me san back to fumu so ba me na mo man so ba me nyinsa na me se me ba ho na be insurance because ho ko insurance a be o twa kwankwa na wo bre na ma me de ba fumu so enti me 10th na 20th December na me ba ye no 28 na wo se me nko o mo se me nko ye lab yen so ye be ye lab asokwa junction ti me ba me o lab ho no ma na obi me nya akọ ono so na pa no wo frame me ansa me ko hospital ti me wana pa na me nya akọ bebe 8 something to Akoma 9 ho na ni pa na so wo na me se me hospital to no say ene black ofi afrew na me se wa frame me no pai nti aso me ni pa didi nkoma na npa ka say na kofi what say ne okoye ge no ne na wo no ho ade ana yeah na me say
ɛna so no pe wa frɛ me wo so wa nkwa adwuma wo fie Akoma FM ɛna ɔsia ba tam me frɛ wi de tam kɔ wuntimi nkɔ hɔ ka me ma wo kɔ hɔ no na mate sɛ ɔba no ne nagya impo no ɔba no mpa ya hombɔ so kɔtia aware mta mpanifo akɔ a yɛkɔpa ɔba no kyɛna me sɛ na ɛsa aga no so ne nagya na ɔse wo gɛ no kwan ɔfa so gya gɛ no gɛ no ne mo sa kɔ yɛmpo yɛntu ɛnsa ngu nneɛma no so ntu ɔne gɛ ne nya wasa kɔpa gɛ no kyɛ kɔ ne gɛ no kɔ san ate me so ɔne gɛ no timi yɛ kɔ me yangutan sɛ a de wo yire wo ne da so tia na me ya wɔ se daabi ba me de ma fa ne say bi free no ne ne ye sa one sa aga ne ti one me ti a one sa oba na waye ne ho ade ne so te wone emamian satobo one ne yire no ye ne ho ade a okofa aga ba ko aga ne ho ya na wade ne ho one na kotena me ba chon ena wone ne mpra no ema na wade egu ye nso akotena me ba chon ena wosan ne wote ye me ba chon enti ni pa ne fe no aka sa ache no say e ya afre ni busa no enti me fe wa na me fe na me busa na me mate se ye so koye oba ho ate se ni se di se enu wose antwi bibia nkɔ mu nti efi ɔse me wi amefro we me ya amefro na me se wo ye oba no ho ade wose ntwidie ne nkɔ mu ma me ntwi bibia nkɔ mu me ni bibi kura ɔka ane na da bi wo bisa me busa wanka ane na da bi me ye kan ya no wose antwi bibia nkɔ mu enu ɔka no wose we de mefrɛ na me de me twɛn ya nwumre kɔpem nwumre wanfa na me san frɛ no wanfa me frɛ na ma de kyɛn so no wakoye ayefra bantin me de on peke me call na me say okay say me to am friend na bebe 3 days time no on fa today me friend again ne peke na me gusa say na black coffee we no so wa pie ti me san ade che na me san friend again ne san fa na me say na black coffee we na again say wo friend wo nya ode fi ne ko hwe no one friends ni line no so biem enti as me ko so try friend the line na afi me san friend na phone na dum say am say again the phone show ma phone me so me friend me tie bla ne kasa wo ho so bla ne ka cha me say no woni ho so me so me tie ne kasa enti me ko so friend ya black coffee what he me pa cho what bebu ba man omu fi ankasa wota no so but o free bebu me pa cho o mo ankasa mo free dida okay ba bebu na so ne again akotena ba mo ankasa de me de oni mi nya ta no so na ya me de me ne ba enti me ya na ha ati for your bapping for okasa no ya na akra na bobo wona fu TCL Electronics a home of quality and long lasting affordable electrical appliances enti me patcho so wo pe air conditioner ya papa ya ebeche ya eboma debu wo ye nwunu pa TCL Electronics on abeko sanso na ebia open washing machines ya ebesi woniema amani ada ho say wan fridges ya de aduane hyemu na asiesie ne kama freezers ni nyina open papa ebeche na wontu sika enkogu a TCL Electronics TCL me bomade ne ko with electrical appliances ni nyina ewo ho friend 0546 258047 0546 258047 ofra yanu bedi nkomo yentu aso ama ente me friend be 3 days no onfa ente me friend station ni mate ni ba akwana mbuta say branch black coffee ma ho no so aba asisi a ana me se a my friend black coffee be 3 days no peke me call the phone na dum na wo phone kra say say wo so wo ye de wo ji obi number kwa wo so station oni pa ebe ni ma number na afre me ana bla na se a oba wa ka chwe no na so obeyi sika kra de send me ba oba ya mo say that day ni holiday na me say okay enti me twa na bla na san frem back no to lead ya ba wo enti me de ma no to le ma na me say na bla na me frɛ wa wo mfa wo se ya opie ba ye no oba na se ne bucket na say phone na me say na akola keto se enti me say phone na phone ko enti me frɛ wo nche wo panimu kwa ho kwato for man say na be na akola we na me ka say me ne ga na ye call na me say ga na de phone hwe ma phone ye de phone say na me frɛ say na ga na pick call na wa ye de wa ka saka ka che me ga na kan de na che na me say na de me frɛ na ga na pick call na wa kan asem boni bia nje so ba ma anka bibia nye de anchero na sa so ma make am boa ti me ka say ni bufu no ka te call no de phone ma bra no ti mo na bra na frɛ me say Lydia black office me send you 50 cedis so and I say okay and was send me 50 cedis nti efru o my friend be week on fa nti wana me ka say there be was say ono so okogidi nti na me am say there be was say me ko bebu na me ye dey because bebu na me ni na wasesa mami ense me fa cho emma dudu okunu e kwam na bede wo emma dudu okunu ekwam na bede wo na memma ne bi o wasa ya na nye wo mani o eya yetumi to ade ne ba wo no ntimi se wada se wo ye ba na be ma na chese wo to adwama mu ntentane a me ne di wo bi atema happy na me ye ko doctor foku ho
Ebinu ya Dr. Foku obeyi ya dwama honhom no e de free mu ama mo atom atem sanso ena bia ya syphilis anasa gonorrhea we ya Dr. Foku ya de ban ena se agin samu ni pedua no so akwato hepatitis B C anasa junsotwa mu ya de hypertension diabetes wabubu egu wo physiotherapy eye Dr. Foku ko se promotion gu na akwan so yese se wo begya yarehwe wo hodada dia oba eka bia obebo bia free bonto yanyo kapre na egbom no sa enei ana woye nipa fofora wo begya yarehwe ene wo ba Dr. Foku pechi number 1 ya ye show yade na aboka 100 million 10 million whatever 2 million per na betua de aka nyina yafa anyeka promotion entra wada if 13 February edi kwesi 13 March boso mepe epa wada ban bomodi ase wo so be enjoy bi kwesi da to fiada 8 am to 5 pm bia ena Dr. Foku na pom de adwuma yefo no eye adwuma wo pachi number 1 oboase kwane so first na ginche mu fofra we hia was 0242 155 935 0242 155 935 and 0507 079199 Lee yankwan Choso enti abasa no enti for neraho enu nti Lee ma ya fra be ma no enti wo de twen kakra na enum nsuo kakra wa ya ase no why okay 3p garlic mixture kwa 3p Abrajen 3p Francis Weja 3p Eric Ahinkra 3p Gabema Sachibia Wobia se 3p na wa ma wonsa akemi ABC immune system no high blood pressure be ko feature what yaw high sugar level wonai no wonsa ya na yetititi wa ye kase dodo asthma na say ebia wafu na ye kase stress we ya 3p garlic mixture 3p garlic mixture 100% garlic extract ma wonsa nka bi adura ye nacha he Unumu abedi mwa dance ya di achira yen. Ya 3p dia ya dupa. Me say 3p dia we wo 9 no unsa wo 9 kwa wo 9 pem ho ti say the police ache wo police chi nipa 9 dabi ka hunu num 3p abema woni padua na ye kama e ma ni bi soso dodo o tu de na ye ntu me siro ni nyina agba apa ho say pam me siro ye be da biem num 3p le mumi abie obi bon ni wo se me da nya mi asia ti adonko da me mpaswa o say ni me pe na menyen wenya biasi o so dami ogun la do nyomo no bo na mi mpanso ni o say ni me pe na menyen anyomo no bo mo chese wi ye di mo chia eti mo sakabi na mu yani ba me se ba kwale na ke ba pedanke evangelos fe pi work natural was 0248 928824 0248 928824 and 0201 000021 Emma Sankabi Pastor Julius yanti won kakra I'm a Jody Fashion Patasa Market on the Pamini Omana. Ma Lydia Obantima Tom Puppet Michiano. Ma, I think, sir, Abaya in an inna. Tienin Semna and an inna hokra. Bema no dear on say Oyaza. And I'm not because Bema or net or bow on any side. On any side on any jay on a net. Or no about from so at it. And on also no, I and I'm the person giant. And was I called Ebefa way? But I say one in a year and a four. One in the Wasa one and Prano, Tissa, one man to win a side. Atima said, Bama, Nankunta Buni Yebu. According to the again, say, allegedly, Nankunta Bua Yebu. Say, at the ampa. Or China, Baba in one. Because my, as soon as I expect to say, Bama Beba. So that's here. It's here and the whole Mamma made him sit the room. So Baba so more, you can because say I'm passe. The Ababa air can I am part the other say, Bema, Kia Ben Nantin to be a Papa FM. And some of better power nasun. And to me, Mamma, may Bona bring my catcher Bema said, Bema as a friend say. Your friend no Kofi Usu. Baby will be a message media and Akoma from dear. Oh, dear. Bra. Woman about Emma. Come Banam with your tea one was some Empo or mobile would differ from your boy woman. It's in bra. Not if you don't trust it.
na baby atena wo no ye ntena na mfa so dwemra na se watumi agya wo yere akɔfa mpra ma na wo sa na wo yere na wo mpra enyina ata asa befa we dia me pese magie di okay Akoma FM say Daiwood Eba Hospital ye ne Daiwood 360 capsules aba Daiwood boy dwuma rough me say wada no bi sisi ya dia mututuo Daiwood 360 capsules and ye so mjina no nom na wo sisi no wa mututuo no beko one time quick Daiwood ointment fa bi twitwi wapo no wapo so fa bi fama sa wa pia monko patriko tom fatua ebeye wo sisi ni mu adwuma ma che say oh enema beko kama dia ma oba enema be kama fo e dia ma be ma no oba no Daiwood 360 capsules no the Daiwood ointment atwitwie de bia twetwa Daiwood aba me shy bonamrane yes se hwini na dro no malaria fever ho kire no na fe wonu to ma utimi ni di kama Daiwood aba me sha wonu beda ho enu ti ma sanka bi ho eba no na sisho mu Fred Dr. Daiwood e was 0244 88 64 37 0244 88 64 37 abia Marco ọba ne si wo hia no na wahun se oye panyini nti oye panyini ne de na wonim se wono akwala no oni panyini ba betena na de na adwene ye ne se oh wanyini oye 45 years 42 years nti ehone de ono no de o 27 nti woni panyini betena ma na ye ne yie ho na ka jiro se ye ne panyini na tena ma ne ye yie na ke ne panyini na tena ma ne ye yie de ne nsa ofa wo nana ono de obeye wo yie she wan hwehwe ena wo de wo nsa panyini ene ye ne tena panyini ne ne tena media mentiase wo ho mentiase wo se wokohia obi na wanyini a wo se panyini na me ne kwa kwatena wo busa ne se na yere wan wo se mawo me yere wan wantumi anka ankyerɛw ena wo se wo henu a na nka yese baabi wadu no anka wakasa ne yiri nie wo se wan hwehwe ena wo homi ahome wo kakakra na wasu wo kakakra na wusu wa yase eye wo ya se wo enu na ya na me ra ho ma ma eye o enu na ya na me ra ho enti be ma kofi wusu Akoma Dr. Foku oba ye do be ko ho wo de wutu mu tanya ye do be ko ho mi hia ba bia wo bia because nsem ni bi wo ma akwetwetwe maso mi wu se de mi nsinka no fa hyehye mu enti ba bia ba ma kofi usu wo bia no wo de bra minim sa wo beba efi sensem bi wo ha enkoyie mame fa ne sa asem na wo tie no enye bibia amfa ho fa ne sa mesro ho medwene ho amenti ase enti kofi usu o chenya mbo ma me hu anim me da sekria ka fefe talala me sa wada oye be ma last pem count wa ye mre wo pem wo de boss 1 minute 2 minutes wa dwo so nkuruma wo dwo so wa yase hye wo ba wa koso ekuma enum ene ma je sepenye pataku wa de begu be ma bia ma ho wa hwa na de akom hye wo na bia nyame ehya ne fie dodo ka fefe capsules bomode na ma wo sa enkabi ba bia to nro ban na wo bowura wa ka fefe unyi bi amansa gya to medro 0207 183 0207 183 ka fefe talala evangelist yankwe mame ni tu mbaba wa fo bi wo se ye ma ye ni na ho eni da ho eni ye de bobra o kasa wo so wo 27 o ukran kwala miensa Akoma FM mbaba wa mo mammo ni na ho 47 yesra mo se atopano na ye mudo se die yo uhunu chese uhunu de ekoso nipa hia wo se nana me yentena uton wunsuo watimi akeka sika kakra uton wunsuo a obetimi de ahwe nkolai kura nkola me yensa se panyini ni de mi hunu no wunru pani a wajibi da ho wunru pani a wani nyansa no wabedada wa enada no so de se mo amamoni ana ho Akoma FM wo mu bedada mo sa na de mo bako efi se wo paw no wada ne de obe move heaven and earth no nya do to se kum na ati nani so de aka no opa wo freda no ofa opa wono wo a tam opa no obebere osika na nkanya wo so be mani se wono afekura de wo freda kura wo mfa hwe situation o de wagina ebe kan ho amana ye nan na yabesre Ghana ma moma moni na ho na mo hwe sunsun awurade yie na nyame no abema ye de yakoma pe miensa na failure no kire se ade na say you are still young
enti ka wobenya obi ama na befa da bia me bu baby na me bu na nkrofo sere me se akwa bi koto ka oduru ka garage wo no na timaka esu nua nsiasi wo na Bugatti ya papa kwa me despa koto bia nu mi si wo smiling si wo akwa donko si wo papa ikoya wo so ope timaka na esu nua nsia no ana garage wo no za wo ko ye de wo so ko ye private car me se boys e woro ka nyina so si dem twetwetwetwe dia na mpesa meka wo ba bia wo nsia obi ane ne papa afi ni aye na ifro obi atọ de aye private car okay ene timaka na esu nua nsia no Akoma afi na obi de aye private car enti ada wa wo miensa enti asai no obi aba no give you na ya do de wo burugu a ye be sra mama ni now okay ba ma no so ye sra so ko gidie amra ye sra wo gidi for de mo ye correct mo pa de okay ye mpese ye be gi adi ye sra wo bra na wo ba wi a ne ye hu de ye be ka okay ye be sra wo alright na gidi ni pa sesi e ukura ma miensa okay mo so na mu kira dwamambo yo na so wo buru ko saa chesa wo ho odi anti na wo buru wi a wa hye koja ko akotena so de ye be sre okay ye be sre bra ne bra be yi wa do Akoma ye fa yi entuye udu obi ba gina ba bi enye alright ka hunu se wo so wo ba obi be ye ni bi okay na wo kan na be ye wo da Everybody nshira no amen eya nseba industry ya the ns ointment ba stretch marks oba be ma stretch marks ni nyina ebefri wo de fasra faye wunku na fasra keke wanim beda pimples beko be mo yina badwe sensawa abego nantemu apropri ekro chicken pox eyam ni nyina beko wonam nka bone mesra wo wi na ye kuruchire eye koko eye na wonam ye ohene watitia wadware wi kura na oti ho eho ana wapampam na apa wo ba wuchiri fuyi ana odepoa wunya ns ointment kokwa tutu seyuo ns ointment maninya wunku wuwie ya na dia sa awake natural capsules for me mema nyina obi atime nom ebisu immune system no be ma waye mre wompem oba wonso aye mre wo discharge rough prostate disorder ana sa wodwe so wa yese hyehye watenka ateko oba wo kofiche nstempe gonorrhea enam nsan ya dia wonum ato wunya awake natural capsules mawusa enkabe enko kanchi drugline kinso keba repash ventures tenatet eba baseline pharmacy nisi pharmacy rich joes kofodua for Gabson pharmacy na delight pharmacy drug right pharmacy Bino pharmacy enkoko wusko b pharmacy hillside pharmacy and bb pharmacy Kaswa tribe of Judah Kumase Daniel ba Mr. Bakwale nakeba have made pharmacy Chris K wubenya ns ointment any awake natural capsules are nyane ba ene bema ama bibia timi akoye di amamo from 0245 079915 0245 079915 and now 027 653 7701 027 653 7701 na yenye woso papa nebom Zoe facility yen yatu ya sadia freeway Zoe facility fertility and alternative medical center Zoe fertility and alternative medical center bomadiana bra yen na ye screening free medical consultation ye free fertility checkup ye be ye Zoe fertility enunti bra free prostate check ye male and female infertility bra bomadiana bra na yabesho kama ankasa ena fe ya diagnose bi aba diagnose enu nti wo de bomode na bra enfidie a doctors apomdie adwuma yefo papa apa bene wo ma kwadre en yade wo mo aba Zoe fertility and alternative medical center enu nti wo ba oyade no etesade oya ebesai akọ tutumrika mana moto na sese adrofo frokra ye de aba no ye friend Fertizia plus capsules eno no so bomode na wununum bia a balance oba hormonal levels no a balance no na abuse ovulation na fe aboa manage ukofichira ensisi so ne yaw no na a manage no Fertizia plus capsules wasenya no ma wosa enkabi adroway kamafo na afei aboa ba ne bema na wasan agina mo nine so papa and into Zoe fertility and alternative medical center no we be hunu one mu na ye Adenta new site
yɛwɔ CAF International School ɛnkyɛn wa ɛyɛ ɔdɔkɔ yɛwɔ Nicolizi Hotel ɛwɔ ɛna abɛhu yɛn na enura yi hyɛ ne so wobɛnya bi ɛwɔ Ediya Pharmacy wofrɛ 0266 595257 ɛna Snow Dove wobɛfrɛ 0549 024591 ɛna afɛ Randy Pharmacy frɛ 0242 040 83 wobɛnya bi o Randy Pharmacy ɛyɛ Fertizia plus capsules Mausan Cabinemo Frayani Ankasa Zoe Facility and Alternative Medical Center ɛwɔ 0243 239 534 0243 239 534 wo Frayani yɛbɛgye so atifo yɛtwa yɛn ho ambasisia amanfo Marie yɛtwa yɛ Emma ni na chi nso kra no detectives ameda sokoba no woba ene me kra sa beda ka ho menyene ayo ene nde de otiwe o man pa che obeji edi onu akasa nso beji edi wodade mu ba sokoba ne wo beda me ka me tira osa ne me beda katene so on nete wo obesere me nde wo bedi enye se obi ada phone onu bedi oba ne be man hia mu so ai me pa chan katene so me pa chan e wo sokoban me pa chan ma awo sokoba bro no so because we mean awo sokoba bro no so oba eko sana nyi na one ge ne yeden ena tie ansana me sakoji bosia ebe hand dem ne nkola ne timu sisi a nyamie ne nokuranie me ne ko efiewura no ho eko kan sika hye efiewura ne nsem eda ne me ana me haye bosia dan ana me haye me patron ai okwaji so de ko hand dan akwaji so de ko yeju me de ka me se me de ko ye adwuma so me de hand dan se baby ameda no enim guase ma me nti wo da ho ne nkura ne da ho afe okay afe mo na me ne nkwala ne da ho ansana me benya dan a me ne nkwala ne timu sisi a enum ho no eno ode afiri me ncha be pem sabre na wo dan na wo ko han ye no so oba ho me pa cha no so da me ne da sole wo ne be mate wo time was so akoda entabro mafe me ma na mo sika han dan me pa cha de woni wa metra carpenter mu anwumre anopa ne anadwo me pa cha de wo kwaji aban busia ko han dan no aku ma wo san ne be ma ne sa akoda dan na wa han ne me pa cha ane ma onete wo no se me boa wo beka mame mra be ma ne so ansa na mom mame bi sa o se woni ne akwes wo ma sen me pa cho se me ne no matre okay woni ne wo ba ko na te sen yo me ne wo first one ne de ehwe mu na me kan yo ehwe no mu enko yie ba ko woni ne wo ba ko na ehwe no me pa cho enko yie ba ko be pem nne a afia wakoye ga ne ho ade no otu kwa ko hefa ko ye adwuma na me bisa na no asend 20 cedi me bisa na no asend de bia se me fle no se 2 weeks 3 weeks na ma fle ne ba ko okay se 1 month na ma fle ne ba ko no asend 20 cedi okay o mo abeba ye no e na o send me ba panyin no o se o fle na me kura me fle ne so da wo kwa na o se o nse me adwuma ne ye ma me bre o enti mama Robert 50 cedi say okay on family okay eno ne 50 awode maaye all right o ma setena me ne ne mienu te enti na hwe ne nye ehwe ne nyama ena watumi ne na atena ehwe nye baako ehwe nye mienu chiame ade na be ma no eye ma wo pa na akoso ne wo ansa ma to sempa ma no me pa che yo ni na ne se me ka o se woni ska me ka o se woni ska me ka woni ska no oni ska nso no dani bu be foti mi bisa me se o ma me ade na anasa me bisa na ade na me ka se ono ka se oni ska onko wi ana hwan boafo be na owo na onko jimfiri no ho ana okay me da se boafo be na onko jimfiri ho 7.9 ugusu ana tochom na wini mu family planning be ma me wa ha bako de hey kwasi ebu mprenu ne mienza o na ade ebu oba mi de minimu age so no yi ano oba na kana asem uyi ano sen bacho de okan Akoma FM ebi omu no kra bi o anya
ebra won ka hwe mfa nkyere me enam siu ti last year no mete ye no enam me call okọ Church of Christ ehon so no ba ne kwa asori Church of Christ me na me di me kunu ko e ena okọ fa sa oba no so de ko sa Church of Christ no okoye oba no ho da me fa na chi ko Church of Christ ofofo no ho se okoye oba no ho ade no wo fa na chi ko ho me pa cho me fa na chi ko ho se be asofofo be hu se me ni abre me ko ho a asofo no se ampa ge bi e friend Lydia wa be ka kire ni se obe ya yefro na oduadue mu no na ese e ya de dada enti nyame no ko wa mbo asolemba bia amane e ya de dada sen menimo so oni na ate na che se ye den se metie minim ya de dada enti wan kan cha asolefo bia enti se me ma be ka ni se ya ene omo so omo mpene ko pem se dis obeja me kwan ansa na wonya kwan ko ye oba foforo ho ade ena o mesi yo mate enti omo ma me ko mo se e kire o mesa afre me no omo frɛ me ne me sister ene wono ene maame baako ena ga ene ka ho Church of Christ Church of Christ asofofo mpanyimfo no e frɛ ye na ekohia e te ekohia no mbisa nse papa kwesi wonti na ete ho e de na de asem we bai e de internet ya na ode na no ena me ne we na awo ena me be wale we ena nsem bebli adwo ya me yire ya me me ka me kire o ma afi na de e koso de na se enyan enam siu ene ne saade na wanka nkyere me ambebo mebusuafo amane an kasem papa me nso makoma beto miyem de a ene megina so meje ne 70 million enti 70 million one ma me baako esa sole se omutu egina na egina omutu ba okoba oka kire me se obema me 30 million ena sofofo etwa na no ho se onjina omu anim entwa 30 million emo omu nsom na emo omu ato asem na ma me ne mebusuafo ene wono enti ono nko mebusuafo ene me asem ebusuafo be ka no ena omo beji atum ansa ye besa ba ho na ayefro ne be ye all right no adise obesume na me ne mienu ina ye saba ho ebe ka kira sofofo ne se esi ade de me pen wa ya ama me manu kwa onko ye ge no ho ade afi me ho a na mate se be ofa so 0322498035 0322498036 Akoma FM 0322498037 and 0243114497 K4 Travel and Tour Recruitment Agency was Bomodiana Bra baby episode to Kwan Kobia wadu betu kwino yan you sika ni kumasi amena high tension and a K4 su wafrayan it was 0278 902965 0278 902965 na yanyo so grow fine about tonic moja drop papa ebesiesie wo wono mu a one yade tonkwata mo bepai wo be ye fine Dr. Grow fine wo benya bi e wo Mr. ba kwalena ke ba smart ba Fredman se ba pedang pure leaf kam kan e ba show PMO Fred Dr. Grow fine se sia na 0244 596532 0244 596532 energy catering service continental and local dishes ring na ye benwa dia ma kama wedding party adoring we ye no bomodiano na ebe hu ye na ye ntumi enkoye aduane no efa ma kama ye wo breman ye benben mu 0243 367993 0243 367993 hello we didn't baby afrefree Rabbi oduma na afọ yo Rabbi yankwe yeni aba ma no wo ku yeni aba na pastor ati ni na so de ma no ma Mama nti asie kwasi ebu e ko je ne 100 ma no next time o je bi Akoma FM we didn't baby afrefree mini aba ko si aba baby mini aba ma yankwe o papa to ni masumu asante mampo ko fi ase no tankut ato no so ase ne ba kuna na gwa ni Mr. Tomu do den mini aba ememme bi no mu eye ni ma bi ana sebi ye buye ni ama no bi kwasi a wo yire wo honom wọ́n sábà bẹ̀ fari wọ́n ṣe ń fi ìwé yẹ wọ́n ṣe ń fi ìwé ẹtí ẹni àkọ́kọ́ yẹ wọ́n bá fún fún wa di ẹsẹ̀ mi kájẹ ẹsẹ̀ mi wọ̀ yìí pẹ́ni wọ̀ ọ́nù lẹ́nu sọ wọ̀ yìí pẹ́ni wọ́n wọ́n já sí pẹ́ni létí rẹ̀ bí náà bẹ̀rẹ̀ fà màmí rẹ̀ ẹ̀nà àní ní ti wọ́n mọ̀ etí mi sọ pé bìbí ó ń pèsè kẹ́kẹ́ náà fẹ́ sún màmí náà náà wọ́n yí àjọ tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ mi dá sí.
Yes, so yeah, that's a papa. Dania Ben Trading Center, the Dania Bamishaba, malaria, typhoid fever, Jandays when I'm young when I'm renumbi. Danny told you winning moja. Now when you watch, I want to win the feature chromo yaunumbi. Danny natural back houses, Bama Membeja, one of us in Pem. Dania ba ointment, fresh to up so ya. Danny Prosta O. Bema when you prostate, Unya be cry with your numbi. Missy about Fred Mensaba, Samenko, Alpidanka Badum Chemical Santase, Ubenyabi. Dania ba Yawa Ashtam, Romian, than the farmer Shenimo. Fayan was 0244. 36 46 51 0244 36 46 51 ofra ya bejo so ochia enemu san ya dia oba bema wanya mesewa da wunya wotwe ba pada bema waye mrei wotwe ba pada oba ne mankwaye wotwe ba pada ma wosanka bi oton stroke ne ekoko ne pressure ene osa ne nyina be free wo watenka beba wachia amase agetum kwale na keba Fred men samenko tabia heba wubenya bi heba ne pharmacy shop biamo watch about Divine Hope Eba Center. Yen yede ochia eba pada abadom Ghana mane mema eyediaba na hwehweyem. Fayo 0551 22 8281 0551 22 82 81 Ojane Shiwa Obeba Ebidrum Samson. Within the baby afrefree. Hello. Yes, yankwe. Maa Akos. Me jo so ba yankwa. First place na buy. Hello. Me pacho wo fra entie wo ho. Within the baby afrefree. Me pacho me din yakofa me first Pinterest road. Okay, yankwa. Me pacho Maa Akos. Papa no ntimi wa dim papa. Okay, wakane de awie waso papa ntimu adem papa Waterfalls Drilling Enterprise en supermampa en supano ema enkwa edimese wada ye drilling expert ye won fidi ade tunsu a ye wi asembia ema ho Waterfalls Drilling Enterprise ma wo nkoto wunsu ma fidie ensiso ema na bibia enye kama Waterfalls Drilling Enterprise ye wo baro new site ye na ye bia ba clinic ene wo abronsan kromu e wotweso fresh 0246 265707 0246 265707 within the baby afrefree. Hello. Within the baby afrefree. Okay, yet you. Akoma FM. Question yada say and the Grace Academy bomodi afa obane bra ya bachelor na de achechefo wo no ya competent achechefo wo munnim de papa na ngumesuemu akade de chira de sua de and the Grace Academy wo mo build no ya painting green ya kama papa wo ya first security ya tight ya wo crash kindergarten primary ni junior high school ya kam mese brabra and the Grace nyame so ne de betete wo ba no ya wo santase enyinem wo pesa wo ba ne ben no ben dia and the Grace Academy brother be training the fayan was 0243 714316 0243 714316 na yanyo so Royal Jopak Natural Clinic white ode poa fie ne ho so ode poa tra wo so oba wokoa enko Musa ni bi ne yehia mo Brajopak Royal Jopak Natural Clinic ni tutu ode poana se sanso ene bia oba be mama ware muntime ngo Royal Jopak Natural Clinic waton samuntentan eduabo honhom awade ana wawade mu nsensam Royal Jopak Natural Clinic bra ni tutu white en free woman ye wa anwuraga jene ajosiowa ye be se cheduma si rubber friend 0541 40 75 86 0541 407586 udini baby afrefree. Hello, good afternoon, Maa Akos. Afternoon, Maraba yanko. Mpata me ka freedom by na ya bemba na yo ba no agunu kwasi ya ba na bemba bia gumi kwasi ya sabat me fe wutendi amenyam. Bomadi na fasa be ma ne bra na yenye ne wadwuma. God's Mercy Construction and Trading Limited yede apata and afei so ya bie ya ne yakasa ne yesisi ya shops enti bia wo pe shop atonema wo mapata atonema wo mu a enko ba bia bia produce kan nyama so twen God's Mercy Construction and Trading Limited ye be ma pata ne shop ne bi na wa ya adwuma wo ahenema kokobe ne wo ye ben 18 mu station ahenema kokobe 18 mu station wa wo dia fra ya wo 0557 654010 0557 65
4010 na yenye so ehye so se beaver clinic de obi wa ne se no afefe won wetua obi okra wo osere na hwe nanu a obeka se vampire ne se na bi hawa na ne aka ne ewo do ha me se wo da wo se ne hye na akoyia bomodi an bra beaver clinic na ye hwe ne ye hye ne nyina enfama kama ye kwa dwumo enu ti bomodi an bra obi ontimi ni enkomo ewo dwom wontumi nsere ewo badwam ne senti wo ba ye be hwe ne ye bibia de ama kama fayen was 059 3834217 059 3834217 and 0540 124200 wo frayen ye beje so we didn't be free na me nkodi nkomo me pa cha bonita ma me ne yanko hello otie ne ho ayayona pharmacy wo mo enede impressor capsules no oyo no abadwa so se unum bia ebeboa ibeye wusisi mu adwuma aposo unum pemu a emutwetwe wo no wonum capsule na wo de oyo no ehwetwe faako a ehoye wo ya no ya no beko fre ayona ewo 0243123224 0243123224 mini abadan ya na ho femu akwa ba me just ako yo ewie yi akwan time na okay TIME ya de brato ya de na so sabe baby no kwasam say pressure be mama enti say me bonito na sports for no say beto aso enti no alishma ma yema munyina ha na yema makoba emfa mra akoma kasefide so enen so bode no ya de so mama muja edi efusane wo me no me no ma Akoma FM bana sida yema no baby ameka so oye na doye wo ho ma enye sika enya ho na no obi eminim no metwa mu ho within an hour me koba biom no yesi osiniti ye ne ya eno ano no enti se ye de yeti ase de na e wo se ye da papa no asipa si wubi na aba no pasho sa oti enka KNG heba ye cha kwa wo mrom Abidjan house se de dada ye no ye ba mo nchen ye no behwehwe nkomo efa ya pomodin ho sanse mpanifo se ama me na wan se fi yade na obi nso benya wa na efi yade ena yade ne timima openi da ne abofra ne senti na ye KNG heba center for Akoma FM dudo na ye nananom ehhehye nom no ye de afa abefo kwan so na ye de enupa bebre ye de abadwaman so ye wo time heba mesha ye KNG heba capsules enromienu we e wo montene medofo se winya bi na so no ma ebeboa wo abrebia meka se won mo no me nyina no wo mo de o mo dance di wo mo de ba nti bia meka se duro no wonum bi da bi kire wa adwen bepɛ se on etwe nkoma wo frɛ was 0244 417 669 0244 417 669 o frɛ ya ye bejo feso ti bia bia wo na mu Akoma FM de titi o na e krado se no bi di nkita ondi na aboa amase bi so apomodin so etimi ayewodia odofo yen starting komotwetwe ne tewtewe emfri ye KNG about capsules no ye capsules bia ye de obo ade nu bi na ne ha ban ne dunsi nu tehini na na ya tebia keka bom na ye de aye de bia meka se topa ye de woti e wo se won se ampa topa ye de obi nim ye de no ya ye no chese fefe 30 capsules na egu bottle ne mo na obo ade nu bi na na ye de aye na medofu dwuma edini ebia na make say wonim dwuma edru no edi ebia make say we oba Akoma FM se ase ho ensesan aba ho oba bi ono mama akọ utimu se bi eso se ne twetwo mucho okunu ne dofo bi ebowra ho no ma na opia na akoye nsempie be matimi nyinya nanim ubisa se den o se nyehwe opia o se ehonye o we oba na se wotia be ma otipaye wa utimu se na wa ye basa madam me kan o se bra yi pa de bi of say bonde mi se guy name bia o de airframe se na kire se ehonye enti watu ni din se bonde Midofo Marco or catch him nam snap bonde no or patches or see I de bia son of the friends crawl on fa and I'm say share bonde no Akoma FM se honye enti dia o mo de friend no ti se boy me yetimi aye body for bonde dia or do for wedro ba ko penu an KNG about capsules wono no bia e bia make say wo de ne de pampan ni akiri but ya na nsufita fi ho na eba se me ka o menu aba wani mu a na so wo se me pɛ mu ka na wate adofo bosome ene ye wo mu na afi na bit
tutu tata na obeba no na ehwa yesi sebie so dwobri ha dwene ebasa na ato max so emfa ho ni enwipa bi egu ti so tese ma akwede ebi emfa se ne wenu aye sokoyi na ho aye fefefi na fi be ra honom na ya twibika na ato class no so wati ase Akoma FM engine na be huru mo nso so a eno ani KNG heba capsules me se menyi na mo fa nyemodro me secret no anopa no mienu anwumra mienu entina won ka se me de me hu sa de we bi ntinyare ame wo de wo bi na no nesiesie ade ba ko ye me fene se ebema se bi ho aye se wose wan ka so timu se wo da ho a wo jeja ho wo sim se wo timi ya ode ma ko so tim se no ma ko ye wo ho wo timi ya ode je se bibia de obeye abribia me ka se eja me mpa de nyesa metana me to adru mitimi me de papa because say mitimi jeja me ho me say yes why me ho modwe because me say o rebe bia o me de je me 3 points me mani mu nyefe na ma se ho nye basa de bi e basa na ahwe de bi obeka cho say why you busy and I me fro and I say oba e ma yenka bi ncho KNG heba capsules afi woni ma de ba kwa me de e we adru e hu wo ye be ma ko bema emema ni bebre ebi wo ho a otim so odwonso a na ensuo twotwotwo efi bema ni mo na eba aye ensu fita ebi sa sebio obehye no na odwonso kra no bema ni mo ye ne ja wonyinya nanim bebre dwonso kra sebie son sebie nyaado won se dwonso no Akoma FM and so we no as a battle to tot as a akrade pure water AD agro no me nua bema e basa e ha twene wan hwa e de katita e beto bema so ho afi na akoyen sem bibribi ye fa katita ntum kra na da ase na ye de betu e ne adwuma no esia afi na bon se ye plate water no obi na e ha kodidi mu bebre nso de bon se ya na ensan ketenkete as e kro nketenkete ti bebre na o makosku kakra abrofo wonom se bibi the bombs na etete wo mo and they be this bomb stand this pimples this stand patcho e bra so se bi bete brofo sem na so kakra na eja wa ma won sa Akoma FM ba capsules ni bi na wa memene na eja pade no ha fefe fa be me ka se mai etomre bi a ya gudie ba e di ne te se poki se bi so me sem ada me nua no ma me kuruma mutie me ye se mutoto a twere ye toto e twere mo enti me ka mo asem a ya mpese me da fomboko na maka na mo anya offended me srem ada adofo busumi mo ma ho nte pimples ni mfiri ho kurokuro basa no every na edepi every ho ma ko enye smooth so that we can play with it what I say e no ni ade ehia me baby etu adru bi ma ko benya bi kenje ba o ma bi jana house kenje ba tun mo na ko benya bi mesimi nyo twinya dum kase Akoma FM baby a ubewra bi a ubenya kenje ba no anytime kenje ba capsules anytime ba no dia ubenya bi baby a 0244 417 669 ofaya ne ajo ofesa afi ma ko ma me fata mu ntwa to tew ya do time he ba ne de no ana je ne homa na ba bia malaria fever titi wa no bi obofunu wa no bi utipa wa no bi obi wa ne na ase atata enti da bia no ye ne so obi ato ne dru obi ntu wedru e anemia symptoms of malaria ne bo we ni padua ne ma na edisa Akoma FM obi so do na mabunsa na ne to ase na etwetwe no ye ma me no se bie so se benya mo mfie no kwani mu kakra no premature menopause kra no bi ho a ono no onu be 30 40 35 kan so otwa bra by force ni nyina no ya de a e ha adwene me kan form ati di hu sunsu so ti be de sa de ne ba o circulation nya adwuma e be de na moja na totobo nsu kwa me se bosumi bia wo de emesene emra no e beba moja na ni afu sane yi enti mimma odi ane se wanom airtime e ba amsha let us say etimi abakama enefu anum na ba obi de ba nefu amienu enye obi de ba nefu amiensa enye obi de ba just a drop ko na twa Akoma FM na ne se obenum adre bi na aba nefu anum wanya kra no obi kra ko nefu anso ne ade enti wo de wanya mpo na wonya 5 days na eye enti wo de ne enti sa na wanom bi na ahohu
change ye funu mo da ho na flow kama na watimi adidi mrayo no so wonu madri bia na mrayo no ekọ taxi drivers structural drivers mo nyina no me kan fo adri ya mamo mo no bi mudu fi bia na mo abre mo ankon so ye ni di mo ye no me be didi ye da mo enti mesre mo mokọ na se mo be du fi a na mo anom airtime heba ni bi e di amame na chese ahode na timi SPS ta amamo na de cha mako e mo nya bia ba na yeso nya bi Akoma FM afi no mame ncho se adri ba bia wo benya bia to obi wo hon so so amana aduane a ontimi ni na sane na mu sama ako wo PS nchan appetite bo ni besie na no mu nya ne de nti o ye hwia enye ye aduane bi o pepa media minim sa me brana so sa me be comedy si me de 1 minute per so na ma sorry ako sabere nya abote na me nya busia penim wadaroma wonya dribi na wono ma wo ho ma akwa ade ba kwa ye me fene se wuntimi ni dia ha dwene nokwasem de bia na wa ye ho ya de bia na chese wa ye memre obi chese obi kasa nkwa na wo mu na so ho obi nso timi kasa media ni na me kasa timi ni di mesrew enchiro ho kom emma won so ne mobo eno ane se wano madru time heba ni bi na wodidi kama me ba be ko number is 0244 417 669 0244 417 669 and I say 050 386 9402 mako bebia obenye bi me da sipi Miss Mendas Diane here call time heba center for akachi ekwaje time heba mesha na KNJ herbal capsules no midin e de Maa Akos abusu apene Samia Champo bajedwa na odi Akoma FM abremo madam ase amammo enetie